Ibwega sana mutegerio Meru TV na nkatho cia mwanya gorobona arua no ntubukite na mbere kwithirwa uri mitandao yetu ya Meru TV ututhingatirite na kwithirwa ugitegera mantu jara twithirwa twikuretera mibango mwanya mantu mwanya na ngochokeria nkatho cia mwanya rikana rwari ni ntuko ya Sunday na nitugire twithirwa twina rumuri rwa siasa na twithirwa tugichambua siasa cia Meru, siasa cia county ingi cionthe tofauti na Kenya yonthe kwa ujumla tukithirwa tukimenya mbio jongwa iguita na mbere itwenda kuthirwa tukimenyithia tegeri beto mbio jongwa iguita na mbere ntere mwanya cia Kenya nikienda tukamenya atongeri beturi baitete hata ibetete mzuri kana batete mzuri na batete mzuri tukubetete mzuri na batete mzuri tukwa uko tebui kwa hivyo na kinyonga uchokiria nkatho no tubo kuwatanira natu magita yonde rikana naombe kuthira ukingwata rutere no Facebook Meru TV Kenya no rutere YouTube ukangwata Meru TV Digital na nda kuthira ukintumira SMS namba ni 0748918901 0748918901 ukintumira SMS rutere WhatsApp na kinya SMS ankomba kuthira kiwata SMS yekuntu kwa narua ntukuthwa tukiaririe mantu ja maingi sana jara yethiritu jaikarika kiumiki yegie national government county government ana kinyaki constituency tuketha tugitegera mantu kathumba kwa hivyo kethiro kiumaruka mitambo no tutrina mantu ja maingi sana jara tukubangirite ugoroba narua kama kawaida tethiro ndeni nkandene ya studio yetu na kwa unkethiro ankia mugeni wekwa kanya nikienda kethiro agiukethia ungi atiromba kwithiro agikinya lakini nejite tukakethiro agitujoin kagita gatikuraya abukethie then atujukindaike mwake kuikia policy yetu kiri mtangazaji wetu Mwenda Nchamba urorombere kwithiro agitutiga tukajukia kanya ona mugeni abukethia mbere twambirie kibindi nikienda tukona ni solidarity kana turia munwe na twire murungu amwike ara eka atherubawe na kiri fans bake bombe tukabera mondhani aturagwa kiuria kira kirio ni kumurombera na kurombera family we nikienda murungu omba kwithirwa akibainya kagiteneka na kinya batu turi family ya Bonten Media hira ina Meru TV na Dairy FM itv tutaukiria Antoine ni ngapo itikoromba kwithirwa kiujuru ni mtu lakini tukira mwathani kinya batu atoe kuborera nikienda tomba kujuke mantu ja na tomba kwithirwa tukirungama na family we kwa karibu sana na mugeni kwa karibu sana tomba kwithirwa tukiaranire tureri tore yaku na raumite nikienda tukajuke ndaike mwetu tukiwa policy yetu. Okay, madieto jakwa bito Grigori Kiremi kana Msaredo kuma Centro Imenti abo Centro One Kwenda jambere ma kwenda tidikira ndaike muno tuwa mushoro kwa muno nchamba yetu Miru yes kwenda nchamba uraturendeta muno uraturendeta uyempekana inchu kabisa tidikire ntafadhali. Thank you so much na policy yetu ikinyire family ya Mwenda na tuketa na mbere kwithirwa tukiaranirie na bona kwithirwa tukiromana na boka gitene kabari na kagita gakomo na pole sana tukiambiria kibindi kietu bwana mzalendo tuketa tukiariri mantu ja maingi sana na jaraja ingi Kenya yetu na ira tuneteja gita na mbere no tutwara cia facts eda mantu jara tukuona na metho kwa hivyo tuketha tukiariria mantu kathumba tukwena arua na kira nkwenda twithwa tukiambiriria nakio kabisa kwi mantu jethiritu yagitendeka sana na raki national government ni tukwenda kwithwa tukimenya ni mbio jongwa ina thirikari kwatia kana kethiro kiaku as a leader nuko ni betite mzuri kwanza kabisa tuambiririe na mantu jara jethiritu jeyo sana ya mwana ora woragirwo gwitwa Ojwang ani mantu jethiritu yakiti mitandao sana ipo ntondo natwambiriri nayo tutemenyo ya igino ni mantu jethiritu yakiti mitandao sana lakini ni kinyete anto kwa twika Kenya wamejitolea kwa street na bomba kwithira bakiita kuithetera bongo kioto kio bongo bakiwa mtu nayo kioto itonere mbere kwina kukurea kujukia atu haraka nonto iba wala ngate ombe kwithira akiresign lakini tonere akarakara kitini although na rombere kwithira step down but bari barenda arisign kabisa ombe kwithira akiuma gitine kira na itukona nto kathombe betheri tupakigwato lakini na kwina kiuri kimwe Kenya ba utiuri nonto wegitara bakiurie kigoto ke mtongi nwetha ina mami sibitari nonto bwakio so is it that thirikari tukete kuona mantu za kuendelea kana kaba kuigino kana kaba tina bata na Kenya kana ni mbio jongo egwita na mbere woka ria leader ukuona
thirikari na atea ukona eri yonte kwa ujumla. Okay, thank you very much. Kiwa kuria kora na igitete bwega muno. Mwana uria waragirwe. Mwana no mwana kwa. Ai mwana Kenya. Ai mwana Meru. Meru ena thina. Mwamambe ena thina. Mombasa ena thina. Kuna ndategera thirikari Kenya kwanza. Itethongi muno. Nonto niambiririe na provinces nyingi muno na bari magugitata kuchingia. Ndategera mwananchi wa Kenya wa kawaida atena imani na rutere rwa Kenya Police. Nonto kimwe kuma agency gutonya njirene ana betu batero turo baba ingi muno sana. Na kuma au wajiko mwananchi wa kawaida na gita imani na department ya Kenya Police na yenye ipoa na yenye Safaricom nonto ndi kwitha evidence imwe ila shomboteje mwananchi wa kawaida lakini twategera ojo tukora tutitite bwega itukumia ngachoke mathugane nyuma ndi muntu munini kintu 1990s igita rya Gitobu Manyara Paul Bia na Jero Gatabak na lijimwe bakira itu igita riu itaroto kinyeta kairi nonto bari antu babethe na baitoria kenda tona second revolution aitu ukinyo kairi ana betu bagutauturo muno sana na tu very painful sana kira aciari obachira na babu nonto ndiguru ni antu babethe na antu babethe bakaitha bateo otindigurire na ndio rankoromba thirikari ya Kenya Kanza ecokio murungu ki mwananchi wa kawaida tafadhali nonto tutitite bwega agwangi uterero ugenjensi yaliria mando ja Langat alisaini Langati yakwina makosa President Ruto na batere kuthija lisafa ya Kenya Police kila ne baba liguro ubonde na patethongi muno metonjara jana ni gutata muno nonto ira tago spare saidije na saidije anto unande mwananchi wa kawaida na injirikita ki department ya police mwanka uro kinyita mwanka da hiji mwananchi wa Kenya yeteka rutere rwa police na raire mundu wa mwananchi wa Kenya akoni yangu atisifu na nto bare ni ana beto brothers and sisters ni tupato kalitia muno ina ndiba kwaga imani na mwananchi nonto kimwe mwana tora arona askari akona norera my friend jensi frari mina nina era mundu kwa ndoko na sendi sina kuru akora karimbuga 3 weeks back urathi ne tonyete ku andi kuona ntwaja president na thirikari Kenya Kwanza batero kalende department ya police ito police akitata ikabangwa bwega nonto Kenya batena imani nayo akona mukenya no oria atire mukenya kawaida no orie itukuona thirikari cietu citumwa kana mabisa betu ba police baitumwa nteresia kinya aitinara ku keep peace lakini wategera kuona Kenya yongo na bwayo tena peace lakini tutuma beto keep peace ndiguru wengi so what does that mean kana nate uyo show kukia kudura batu tungo tena peace lakini batu tuna capacity we kurita bangi beta gweka peace ndiguru nengi okay ande anto au batu Africans the weakness yemwe utumba gweta kuoria mwanki kwa muturi oku Brazil kana India ka Yugoslavia na gwaku gyokai mwanki security ya mairia na ogwe na oni na ndi kuonania ujo thirikari yetu ukarata yagirite mwananchi ngugi yamba mukaria mbere itokaria ome ni anto bara bare ome thirikari yetu tafadhali mukenya kawaida atena imani no ntora security ni ulire ajari ntikarite obwega tukuurwa ri na wangite kupi nini peacekeeping no ri kugakarate kuna ndingo department y'uburu ya Kenya Police ntakwira bururu to battle president ya battle betegara bwega no ntu bururu mwananchi to alia uma na rombijite ambalia uma charuruko ndi mzalendo ndenda kwa alia uma mumiru andikire bwega kienda ruju
nkijaja kairi shabiki roreo Omero TV kama mwenyeji Omero akauga mtoroli studio aja na aliria uma bureo alia uma mkuru kiwejaja na sanano bidage studio uoni bejambali orongo utigo wiritwe gwaku witao me wiritwe indu gucoka mzareno Nigeria aja alia uma wikira ka murungu uri ko nande wa Kenya batigwiritwe thirikari ikirwa menano ndio tuna security atukwena na betu ko agency ura kugitata no ndo twitirite inya tuigwa twina thinene uko na agency tugikumira njirene the last minute ugoku akuthiwa oko akuta last minute uko na mzarendo na kabutika wenjire na kamatete akuga akie tu nene metoro ketharara ni askari to atigata tukona indi tukinya ntonge tukari security antu nuko nyambirwa kura kalira ariko tukaria. What happened to freedom? Nonto Kenya ni nduguru imwe yaira yithiritwo na constitution ikwa at anto kana muingi freedom of speech, freedom of opinion. Mtu ana freedom ya kuruta opinion yewe, ana freedom ya kuruta speech yewe urakenda. Then what happened to it nonto nuko na kintu kira ngenzi bakwithirwa mostly bakwira no chumeria kuthetera mantu jobongwa nonto Kenya ni kinyite antu kukara yaka maybe atongeri barabeo bati kuthetera mwananchi wa kawaida mwanga kwa tuikana ndi anabaha ibamuite baka chumira gikuithetera bongwa lakini nandi kutheta kurana ku watuike kuko kureta thina wandika kantu katiko withi thirikari mutandaone rojo kejirwa wandika mantu jaku nyowe kwa kuna no ri rojo kejirwa ya ujwangi uturona ari kwa wenja akirwa right so yani mwelekeo juu kutujukitie tukaria Kenya considering mtu wende na batikuthwe na freedom ekutiaria mantu jare najo. Okay, and there will give freedom of speech to nadina mono de Kenyans non to anto atonya mtandao na mono Gen Z ulitoko swa serikali kidogo uko na nwijiro wako na ndikweli ri nyoka ndika comment kidogo ri menyo thithia mono wijiro nje kushoka uragwa na ndi ndakwa tushokete gitara ya 1991 na Gen Z eji ine gateria Kenya gateria Meru na gateria Kenya yonde kali yonde no tukimwana baba ibako yinyereka mono lakini ntona no anabangi nwe atwagire na so bright ariko no retreat no surrender no retreat no surrender hapo kwa seriti betete nyumwerene ndi abwire kintu kimwe nya twatoma history shuma cia nyuma iko na ndugu yeto mbaya nya ndugu yari mbaya kali ta agency uko ne kali daye gweto mwangi au nya ni ngore ndi ali mtu very young ndi gonde na mwangi kuna ndi agency ne ga twitter dine neji na nya constitution wango ni gwitikiria antu bedavena free speech ekwaria werese mantu yaku wefiri no tikyo ukira no ndo katiba ndo gwitatia gwitikiria ina ndio nanda ta mwanisho kaina ainjire to konena kabisa ito tafadhali na ndini antu bara activist bakambira kumara home babele kuheremisha antu bwa kama menyara ititiao nyato ainjire to katwinyere wina ititia nyo gwado kamena ndi da studio ndi uko mataja ukethwa utumanto thithia ukianuyo na Royals bagu kenda gukoma bwega no ntundigurure kwenda na ichi itikwenda orongo ibu bwathiria Kenyans tafadhali. Okay, kinjenzire advice yaku karia mutongeri umbobera ate no ntu either way anaboi bakumia muno is it time maybe ba step back na bo bategere mantu na metho no ntunandi anytime baumara na street ine kugachoka kuri antu batete uturo bao bara batete uturo bao kuibaringangi ba mami sibitari kuina barathangi ba mami sibitari is it now that kaba batikutigana story una baka bagetera maybe 2027 baka wanaandika twitori na kureto kethora imonene ojo tutikwenda na ndi twari na kureto 2027 o na hata babatere kubwithia agency awe kinya ndako agency iliwa no retreat no surrender tukimwe msalendo ni politician athomithitie mwana ena ndigiri cia wijiri ipia shindi ya kuthithia uyu msalendo na msalendo nakumba gukinya agaikinya KMP oe kakinga banoe
kana nyagi president na gumba gwikinya akagwata mwana orowe etandikwe woku nagwe nuthomithirie ena degree teiriku atina ngondi father yegwita atonje ngwine pa ali na ta mwana ora atandamana mwana u akandamana no tunotegera kona atina future na athomere na ategera kona ona ciasi baba undire ndiguru bona babandikirwe na ntubara bagwitata bochumba no nturito kona muture ngwine thirikari nene akageria kutharana bawe bakasensiowe basisas bawe ora no tugombo chumbira ri akaandikwa na mwana uthomithie na thina ndio kuna muntu akiwa very painful ndio na muciari toro jwang akiaria very painful no ndo atekana kangi investigate ki mwana u utukana ndio mwana utengo gya kuona ndio kwa jinsi tete njirene jinsi na ndine akabanga bwa gato tarire mutongeria umwega no ntundi mzarendo ankonerwa ugetana na gunyo konerwa kaninga kurana no ntundategera tore akwathikira jinsi ogoro mzee baki bande bi photocopy ngwenda gwitariku ndigu oregeta nderiku ndeji ukajwa kibande ukiwa na akiri ochoka tukurane metho jinsi iringekura itantore kugitata no ndune gatwito kombo tafadhali no ntwana boy bayini no teka system education no korera chenjiri eja system yenjero ana bamwe njabali ndoro tukumba kumari to tafadhali tukone nyaki thomithia mwana ojo ona ngugi no ntokenya twina thina na jinsi nditegerete kuraja jinsi yitegete future emiaka 20 ire Kenya na ketha bali tutokomethiana CBC no kona yite dura sumo mwa ka tono yite nata kuna ndaja Kenya jinsi ne gatute na aria uma ni ngurire ndenda kurungama na uma aje na uma lori na buka kabisa no ndonko aija wito wiritwe kaba ngwira uma githata undore. Okay, thank you so much. Tariki 25 ni ntukwira opposition leaders na biama bingi bionde we baba opposition bonde babangite gutiumirie boboega bo bari mitani memorial day ya kurikana jensi baraboragiro last year na ntuko na rwimbo na Kalonzo Musyoka akiuga thirikari ni menye bakiumara tariki 25 ndiguru yonde ni batekete na mtoro karathana kana urokora mtu ntuku uyu na irithirwa iri maandamano ya peaceful kana yeno kiri things will not be the same awire manto jatithirwa jai uraja tuiro kara na ntuku uyu. Do you think untobo bobatere kuthirwa boikarika kana maybe no kwa kureta thina na ndo nyingi ndene Kenya unyampo bakwadia ki jensi kintariki 25 ana bau muthuru jwa bena jo kuma jo last year kwi untunaru akimani chungu ariria agwa kwi manto ba kurukiria December 97% 3% nete kurukite nacho kanto moria tutadu so nandi gwikira njenzima chungu tafadhali ana bau babetere kwa watai na bakathikiro nonto rome specie mwa mwana siasa lomba kwithia ndiguru rume ro mwana siasa lomba kwithia ndiguru rume ro mwana siasa no roithia meru ije turi na twina thi na twina thire no ntuki mongo tegera Kenya Kwanza rimwe ni wikirana ba machungu ntuki mato ategera ikona ntwa majenzi twino country wide Kenya yonde jenzi ire I Kenya yonde ina metho na nitho bina nutegera mantu jakitata uraja kali kimani chungu alita kali na rume kagona ndeje ngi mukuronduki etu sundi mukuronduki ara aria kaija Kenya yonde antu bakagitata wanji kwa kathura no nduki mwe itutega manto aja kwendelea ndere utega tamantu Kenya je tulira iji nande atongeri beto babatere kuthithia ate bwana mzalendo nontu ukiotega atongeri baraba ekuthai yorori kikua kwina mwanya sana nontu nukuona mutongeri rimwe na kuroma mantu jara kwaria wakiro oyathuya kidene ugachia reason yewe yukarimbi kana plan yewe kana lengo yewe yukarimbi kiri mantu zonde ethirwa akiaria dai Kenya kayina ndwa inyingi itikuthira na mantu jarumira day by day kila siku mantu jarumira jama thuku yake but still no kuona ntu no bakumira no kaibo bakiari miari jewu kuira nande ne kwaritwe
what do you think leaders ibabatere kuthithia kana ibabatere kulan kana ni ari kubaterere njira kenda at least tuchokanirie Kenya? Okay. And it's a very good question. Bude kithonge muno. Na ndinkariria muno. Kirutero wa thirikari yetu ya Kenya Kwanza. Araba tufirite number 1. Mbuge na rumbejete Kimiru TV mbali ya uma, mumiru andikira wega muno. Na thikira ogambi. Araba tufirite number 1. MPs. Para tu athure wetu ndene Meru County. Na Mount Kenya region. Nchireriko. Chirero yonde. Tu badura bonde baere, yes sir. Pero balingara rambai, yes sir. Toina kigaru, toina ngore, yes sir. Watuika batigwira president umabure bore. Indi mbere mange kinyamu. Anga chokeria former vice president kachagwa nkatho muno. Na linturi. Na nyamunyo. No ndo aketha ati kachagwa. Na linturi na munya. Bakuja soroganie ile ekura president one term. Twimiro na Mount Kenya utekyo tona. No tukimwito tegera. President yetu muchokeria nkatho muno. No ndunejite miru meitatano kuma okuruka. Kuma one term wekwambiria. No ndunotegera akona ntwara akosorero akeja kathio ntuburiku. Tamiru na raraja ndiri. Akuja miru ndiri. Na arategera na ground ile kali. Inde yake andigaririe muno. Dominated MP and Muthoni akigweta mantu chiige bya ng'ombe ibigwite ndona excellence akarinde au augirwa na ndaigwa buthuki muno munene atitawa kithunu mbere yantu ndabwa muthurite bumwendete number 1 bijite na rombaria uma antu ara mbichere ntonire thongi mundu ne ithake thunu kiawe na president yake thena makosa tafadhali tuithani kithunu gietu tikathairwo Kenya yo kionde inda tegeraja promise yorongo itipui nondu Muthoni aririo rongo agwire bya ng'ombe kitata na tikitata bitigwite ko mwananchi okainda na inyiritwe obiru no Kenya yo yonde tuendelete amu tuina konsa segenda Meru County tunajua genda gwatiro mwana mzalendo inkora tujuke kampuriki kanini tu kwamba kutoka kimara kwa mitambo na mutagerio Meru TV tukachokera kagita katikura tujuke kampuriki kandeke mwaki na tumbe kita tugichokera lakini yeta nambira kutoka ntumira SMS yeku namba ni 07489891 ile screen neku ntumira ki WhatsApp ntumira ki SMS na rutererwa Facebook Meru TV Kenya nikenda mbija kwithirwa nkigwata na umbeture maoni jaku ni jaiko kulingana na rwari roku ibotukiaria ntukwerwa riri maoni jaku ni jaiko kethari comment wenyo kethari kiurio kwenda kuria bwana mzalendo na mwenzangu uronge wijite ukomba kuthirwa kwibori kibiri na kethara nkibiwata ugeta kuraja Nwethiritwo gichwana aria ukagura mabati ya kuimba nyumba yaku na style ile ukwenda. Duralong Mabati Factory Limited turiaje ni ondobu waku. Nitwendagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana corrugated, Duralong Roman Tile na magori ya kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya. Kuna rangi ya blue, charcoal grey ni ringi mbingi orowici. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bya nyumba yeku. Nkoroki netukamataira ateja betu mabati mwankamochi. Duralong tore Isiolo barabareni ya kuerekera Isiolo Airport. Kumenya manto nkoroki toriongere bichine chieto kana toringere dimo kukurokera 0110 581 292. Duralong Mabati Factory Limited. Tested, approved and trusted.
Didia turataukirwo ni umwe wa endo betu ni tujuragwo ni kithiki kuringika kunene hamwe na nkoji cia nkoro gwitikira wendibu mwathani Murungu. Hamwe na bo ni twambairia kuibanga kubate aria muthia na rugendo do ndwambairia ja Cool Breeze Funeral Home. Iji nio Mogenjeru Burumeru iria iri mwikano jo barabara Kirachene kilomita 3 wake kuma Meru National Polytechnic barabareni ya kuerekera na Nyuki. Cool Breeze Funeral Home ni tujanaga utungata tabo gweka meri na kugeta postmortem na mareijetu ni jakuguna mukojo waku turi na gonto gukunene na kotheru gwa gweka meri ngari cha gukamata meri na kinyama thandoko ni tuboraidia na kumeria baria bataukirini endo bao na njira ya kubariria mbere ya tutirothora na kirombero gietu turi na parking ya kongana restaurant na minimart aria ateja betu baurukaga beterete gutungatirwa kumenya manto nkoroki turiongera ubichine chieto Kirachene Meru kana toringire thimo gukurokera namba iji 0798 715 653 ubichi chieto irugoragwa mathaa 24 Cool Breeze Funeral Home, for services you can trust. Anuiji no waraniri no bichichia Meru TV na Theri FM wakaigwa kuri nonto bote okugweria kuma kire programu ire igwetaruone nandi no utume maoni jaku gukurokira email yetu iria ni merutvcomplaincenter@gmail.com kana uturingire thimo gukurokira 0114 190 962 Meru TV kionere mwanya. Te vuelva. TV na ngatha cia mwanya tuguchokera ringi ni ketha tuna mbere kwithira tukiaranira kana inkurire no ithiro gitumire SMS yaku namba ni 07 48 918 901 iri screen neku no ntumire terero wa WhatsApp na kinya wenda kwithira gitumire SMS no ntumire gukurukira namba udutero Facebook ukatwata Kimeru TV Kenya na utero YouTube ukatwata Kimeru TV digital. Kwa hivyo ketha ku comment wenu kuringana na rero tukwari tukwena arua maoni yaku kiuria tafadhali ntumire nikenda mbere ya kwithira nkiwata kagita gati kurajana na nditugita na mbere mugeni wetu ngiakomba kwithira gikinya ndani ya studio na tugendelea na rumuri ngenda tumba kwithira tukimenyanithia 1 2 3 kwa hivyo tugita kiri tugita break kwa mantu kwariragia bwana Mzalendo kwa mantu kwariragia mantu jegie constituency kenda. Yes kindly malizia. Nandi constituency kenda twathuri ajumbe betu tupendete mono na batu itira ngugi to barikio bathura bauna nithi bakinya Nairobi onere bagukinya abore bibatu nguge yao ere ni hesa yesa ndo kimwe ndategera ta gwako centralment ndathurire muchumbe okwa mpendete muno kiri magushine ndamwera kule ko 2017 na 2022 ndamuthiria siasa nene muno kenda thirikiria kamurandi kange ari nako kanjirengi ya kumira kaguma ndarase mwankana arwa yaka mugwanje kuthireta thithwa nandike ngucokora kinkarigara bwega muno tuna consensus yetu consensus kenda ndambige Gembe North Ikembe North ina sub county ijiri Ikembe Central ijiri Ikembe South ijiri Tigania East ina ijiri North Imment ina ithatu South Imment ina sub county ithatu puri twachiare goro umite Central Imment ina ijiri na ndi gintu kiwe kandigaria buru ndacoka rutere rungi kona South Imment ina kiyemtisi North Imment bile Tigania East bile John Paul iliku
nandi nkoria atiri anto beto ba sentiment tafadhali atwathurire ubu tumbo twitiria gantu no tukimwe twakarete sentiment Mheshimiwa Ayubu Bundi aromba sub county ithatu charia bena kindiki twathire public participation katimbi St Immaculate tuko turenda kwewe ithatu abo west abo central mwanganye na keagu waneka wemwe cia ithatu na twakurukia na manto ya thinga tomoka Nairobi na ndi mujumbe kwa ntiyetera ku mama no kana tawakarire. Thank you. Gatero au no tugachoka kiri nini ya sentiment Okay. But for now katudrikiri mantu jegie national government kidogo tu then tuchokere no mwanga tutagere bara bakubita ngugi na bara batigubita ngugi. Yes. No mwanga tubere hapa atuendi vizuri. Kwa hivyo tukachokera rutereni ru kidogo. Igoro president na Arimiro na Arimiro huu kwe mantu araugire uga Gachagua ntu kwingine ugire president kintu kiraguthithia ikura mikawa na kuinvest na nambi miru na president amuchokerie goro amwira aina rutha kana ena freedom ya kwithirwa akiinvest ara kuonde akienda ke county ini Kenya ndeni ya Kenya utithini riau wategero gachiuri atiri ukaria mutongeria siasa itu kuringa isiasa cia weti na mbere isiasa cia mtu kibinafsi kana ni siasa sina gani sifaindi mwananchi wa kawaida na njira iriku tuchokerwe twambiriri na mgeni huu na uwerie tore yaku mbere tutoka rwikuwa. Okay, mbere manke ye Mumiru kirima rito mbeta wa ndani kuma Githongo pole nuntu bogucherero lakini muchungu auga mbeta late than never na ibwega mono njerio chiupe kaiko kame no TV in fact ire tongerete ndene kathetu Kamiru ito kugwirirwe bu na ibwega nuntu bwakanya ka inyoto wete so mbere mampa amengo watejereja tatu kiaria kwa constituency yare kwirairwa kanaja ukiurekira uriri unchoke giki ukingi oni personally ntumba kuga ni MP ni ajumbe bonde bena thina burupa personally ntumba kugo na bunge ntumba kuga iruto wena thina in fact ethera kuna president uchumia iruto tukairania thina ya jumbe bamwe bate kwenda gwita nguge bakenda gwikunekania kabutine gakugeti atokire tonora kumba kugitata kukara so te ajumbe bonde ete MPs bonde bena thina na nyaruto atena thina na William Samoei Ruto noe mono no thukua ni ajumbe bate kwenda gwitai ngugi constituency ne ciao no ntonande baretaga bakona kinya toita ka twarega gwita ikerekana i president otegwi na in fact bakwewa nkurukie I think more than 150 million true or false more than so nande kwa tuika ibakung'ananwa bonde ikwari ugeto gatega Saudi mentra michi gwikirwa na inyatha ine gwikirwa tuge for example je robiri enami ya kinyankubu irekirwa Dr. Shanda Kimweti wetande kwa tigania isti kwa mporo bore na gwikira rami na kuthithia KMTC ngugichia na gwita ntore wetu umura no kuigwa lakini weja sentiment yetu nio utike gwikuoneka no kuigwa utike tumbo taragia kuga twatara inyaga last time twarea muongea pia wa mujumbe wa sentiment ndamwira natale akigintu kimwe kira bathithirite sentiment for the rest of 7 years aga auga anga irikirwa anda so kira mpomba kuga huku mbere makwa ajumbe te ajumbe bonde bena thina ni ajumbe bamwe pate kwenda gwita ngugi bachikunekania baichida bare ambesha na wamba na mbere to bezirite jensi turi eberikania na ari aguru eberikania ntetu iba kuthithia naja bachokere ajumbe babange bategwita ngugi batekirirwa kuna gintu kimwe bwana Mzalendo uga atiri MP beto kabaire yes sir people
kuna MP umwe biru akiuga kwina thina iriku unindo wa yesa wonkanto bako bona bila nkwenda so kinyo gukethra maybe thirikari ititite bwega kunde kwina uthuku buriko ba muntu wa yesa provided antu bawe bakona bila kwenda bwa mbere au kwa yesa kutethuki in fact thai tuge for example msarendo wakangavana thai nketho ande MC wa ward frani kana msarendo waka president thai nketho ande mujumbe wa constituency frani nkarega kwithirwa nkithitha yuwa kuga kwina into biria bia flagship biria binene ntebiona ndene constituency yako tiguita but msarendo nkauga yesa kangarega kuga yesa kwina mbechira tukangananwa twinde ima so kuga yesa iritethia kwina into biria binene munene omba kubwongera nonto after the ira abwangananwa mbesa no tiga wachio na ire nyingi so ikwenda mono mukarie kende ire nyingi ale atigete kuthithia favorism ruterero mweru ruro bakuga yesa aki kenda buinde bunganana so yesa itithuki unda kwira njeri wa chaupe kira kithuki ti yesa na tukaira ni yesa atwira ne uma imujumbe individual okuga oni personal ambitire bauge yesa ina thina ukaithiria atiri mporo abure atiuga yesa ate gwikira rami aya Shandra Kimuti atiuga yesa ate gwikira rami kabwe bure atiuga yesa ate gwikira rami Centrement atiuga yesa mboni rami ni atende tukauga yesa ni othina okay bona mzalendo kuruntu boy manji kwikiri dana Kenya endira totara munene tuwe president nandi president no ethe utwinde baraba muri the moment ukulukira wa munene kinyetha ingavana kinyethra wiwu kinya baraba wa ibaku nenya baraba tawa retiwo baraba wa retiwo bonde bayantu baku kwa kintu dani wewe kuna big project flagship project ira ireta wani president yes to understand but ikobatere kwithirwa kwina onino ntikwendera munene fulani kana ntomunga mukono so into bida bigwikwa nara kongi bitibateri kwija kwa kono ntamunga mukono nonto muntu rore au uratutethi menye mukenya TMP TMC tingavana twende interest cietu ni mukenya ro kawaida lakini kutuikite kithirikari cietu ria twina cio nyese matura cia county kwa tuka wote kuunga munene fulani njara then kuna maendeleo yara yatikinya gwaku ibuko batere kwithirwa gukariu kana iko batere kwithirwa at least hata kama nukuunga mkono kana tukunga mkono mirandi ni batere kuletwa kwaku okay kiuja ya tungu kikokwega ngiko bakichokera ko batere nonto mumiro wa kuba mono igotakanya kimombe standani ya kwa manto ya esa nuga esa mirandi ya kwikitho ndi kwendelea nonto nkona Dr. Shandra Kimuti aruga esa ngire kana mabarubiri mporo wabuli mheshimiwa mverete mono mporo wabuli aruga esa njire kitata kiendelete indi mujumbe wako kirima augire esa president eja gwetu last year eja mukiria titi hai atwa 40 million eja Mariana University atwa 320 million na ugambe shika kitata tukuthinga tambe sheu mukire chejire 20 million mankai wingi ta kitata itereja na kinyau kwa mbesa tikirema wachuite etera pambe ndiria ndani ya kayo kanya kawe mzalendo eta pole mosmos tenda arako mpara ndio kadana point touchable second time MP wetu an opportunity the president wetu to eja wetu centriment kairi eja kansene kwera mpendete wana nombitaga high PCA kidako
president wako yeye wakanyaga kwaria MP wako wakanyaga kwaria kintu kironere arombe peke yake no ndwarikanya president bechiria yete Maria University 20 million mbana nzire tigare mugiria 20 million kintu kironere arombere mwabotho guchi o centuryment na mwete kura ngiri 27 igintu kimwe agenda kuromba president ndenda wekeraji bako kanya beji state house beji barombeku no twarikanya president bechiria aete umakanya onyedira unda achwe ndi muntu o centuryment na muthurite na kure nyingi yuria bieja kiuni mono ugo ture campaign wa kirima number 1 uro kansa IPCA nda juria atiri mukulino na mwere kura musabato mukathuriki kansa kathunguthie thungutha na chakurore icia mwete kura na cirwa keja kuona kanya gwita koromba state house kwa unande ndi muntu centuryment atuithuganirie bwega thank you na mujumbe okwa au kaukia maguru ukigwa atekaane na ndao thank you au kwa constituency au ibon chogeria na agwa nu babu nante kwenda yani unito tena au sijafika unajua sasa nikifika sijui zongelelea nini okay na ndeka tudirigiri mazana national ndio bwerere kenda time yetani ndio rambangite so mzalendo kwa ndotikia mzalendo ngajogeria kino by the way some few weeks ago indare nilikuwa nimehost your MP hapa au some wow 2 weeks ago 3 weeks ago inda most it na inda more it the same question like that yes so ngakwira answer ambirire so yeah tugitana vera de Kenya ithiwe tuko na slogan yumarete ya one time na slogan hii imetembea imeingia sana ndani lakini president na refute nteto no utemanto kia kintu kia one time na twategera no kuona kinyende sometimes one time we yake tetethagia muno no ntona ndi ure joka trima kethrai ni president yo uri kuthai tuwe ya wita one time urokeja next ja trima mirandira jontera bangi thirikari egwige kwa kando no ambiri kubangiwe ungia the same case kwa tukana ndi tute ukinye kinya mbere ati twichoka wara turari no ntumanjera jonthe uraratite athithia jaratite abangania uju ungeja no arenda kwambiritia yawe irengi kamama mbeti kaurira nau ketheri mirandi yambiriritwe tithiri yatigirwe kariu na inji bate ufaidika kinya no nambi don't you think as leaders maybe Kenya itobatere kwa soba na tukolele mtu kana mtu kanya maybe gakurita ngui miaka ike kathira kana akaritira Kenya ngura kubatere one time we bote kona yaka maybe yo tuchoke nyuma ringi pokaria tongeri bamiru choke kana choke kibidi okay mwacho kibindi okay ule bwa mbere au kicheupe kwa one time rurakarire orwimbo rwa one time ki rwa kumaria thirikari ya William Samoei Ruto personally rwimbo ruru rino ni antu baria baitiro nyama maigone okay na ikawainda na ruraini rwe na rwaya rwe rwimbo na ge kawainda rwimbo ruru ambiri rwigachagua after ako eberu etene na eberu igiteni i ajumbe obaiku obaba rwachoka agwatirwa iba methikari nturi na tongere babangi be nabo kiamene kia DCP kintu kia mbere uni kwenda kuga kamemene kana arua ndirejere gutegera mantu ndona Ruto ko urotheri okay according to you according to me antu baba gwita bakiuga Ruto must go kana one time kinyo boria agenda yao ni iriku ki one time weu utokwire nyomo nukuigwa kiria kibena kio you one time na Ruto must go ukachoka ukeza jangi kwa
kwa miaka iri turakiri akenya ibarathangika kagita ka Mithika Linturi uria arari CS na kagita ka Gachagua arari munini Olais na kagita kau barathangika gutari na one term kurari ayo ni urongo Kenya ni irakiri until munkarira njensi baumire pambire kuga tuge for example sector ya agriculture itetete bobwe na CS wa agriculture uria wari eta Mithika Linturi atanarinya one day augati uma makuthoja kama uiza jendene na aja Zakari 1 2 3 4 atarunga matwira lakini thai jensi ba succeed no nkaruto no ukwina thina ki sector ya agriculture na chinchia utongeria irona ndi thai pakwijo twira thina ya riru ruto na ino kuigwa patatwira mbere thina na reri indi baitoiro bakwa thina ya riu inkwenda muturi mono muturi arungamire uge gitine uga gukari 1 2 3 4 5 of course auga ingwatiri mwana na gukari 1 2 3 na riu SES sawa iu ni acceptable na tiruto mwete mwana akwire ruto wari kitengo kira kia DCI kanambi of course no so kira kirio njeri one time wizi benio iruimbo rura wito okethire tuge for example ugeto okethiria mwekuru na ndia akugurwa miaka ena pakathiri investment na mukuru for the course of miaka ena kana etano jwe etano bagakosa na mukuru akareta mwekuru ngi mwekuru tuge for example ketha no kari makosa Njeri akeberwa bokai kinya kuraga mukuru agarunga mara wone akauga kau yes ndikantu kuithatu so thine rere ya Kenya tiruto thine rere ya Kenya Amiru na Kenya iberuma ni ajumbe baba bamwe bakwenda gwichithira ruto pamwairi bagwita ngwina bategwita na ndi niyo gukuonekera mwanya so bagachagua kuga bukuona igukarojo bukuona ikuthithika na Kenya mbere Amiru na Kenya atiri bagachagua na Mithika Linturi patina agenda ibeze batu agenda chiao patwire turiga one time na tukathithe 1 2 3 4 5 unimba thikirite bwegama na imbitite inyano undrare muntu DCP na inya Mithika itwa muikirie twari kambine kumwikia na ara gutonya kiamene ukorogarukire andra kinyire anto Njeri ndatega ndona atiri you want time tesa sawa na Ruto must go arafu okay etari imbie kathithika igoro Gachagua arari na kuma Friday Saturday na Sunday ethirunka akiuga one time na Ruto must go na Kasongo tesa sawa ndendo mbire kana kamwe kare Ruto Gachagua ajukitie uga na gaka kithe course of miaka iri no ntwe na mbesa tukathomithia mbira kamwe wiko ndendo mbire bure Gachagua na Mithika baugite tukathithiria Amiru kana tukathithia inyabo mwe kwebu lakini rire Ruto arezire igoro aki rire arezire igoro aki aja kinoru iriene akwiza aki akurungama na ranenkanire milioni igana cia kuongera nini igwako na area factory igwako area na narachokerie simen ng'ombe ere kairwo na nkuru kiengiri nyanya no wewe nikite na ramenikire ngiri na magana jana tesa so na ndito twendelee kugo one time okay na kithirikari ya uhuru ikithirikari ya uhuru na thirikari ya uhuru ri ari ajumbe ibariku na njensi ibari na into bibio Ruto akoinika kana kuthithia bitithiru egite ne ririku riria na nene hata tukamena Ruto riria aja kuthithia. Thank you Mr. Dan. Kiaku bwana Mzalendo unaona one time inaenda mahali okay kwire mbijita na uri Mzalendo bijita kwira miroma na kila mpendete
ngirite murungu irantu mabora bureo unde mumiru na kamba mbatara kwa ria number 1 miru raitite miru tubatara kwira miru uma soro ganire one time kimu miru kawaida ni arungi na arungi uju ajumbe betu Petre pai wa promises nyingi mno ya president tunatenga tunasema na tutafanya watu kana ground watu kwa tu kitata ukuendelea na utakwenda kwa takonza kwa centralment president yoko mpendeta mono ya mruto nejira ya jana 320 million mukiria ya jana 40 million ita 20 million na mbeshi mwankana bila kitata itakinya promise itakitata itakinya inde kwenda kwira miro betwacha president ndarare miro akachagwa na miro neja aja na mbeshi ura aja na kiri ya miro central achoka kwirere kairi kachagwa tintuli iba kwikira president pressure kenda myo twitirai ngoge andi kwa ndani auga batena agenda antu baba na agenda tu ile amiru saruku agenda yawe you want time Ruto must go na tore amiru tware awikira president pressure ajumbe beto bara awikira president pressure uteko gito gitoro myaka 5 uran kwenda ni president yakamenya na ajumbe bakamenya miru tukiara ya uma 98% itena Ruto Igwa munyoro idikirite ite noro kenda kusaba siasa cha 2027 uroga ukara okunda ke wa munyoro utwitirite ri ntukona gigita indi nkithiria injiri twitite wa munyoro ukigwa antu babe to bamulima wone miru murembo jo muthongi mano bejaga batugambia tukathithia rusi tugatuma neti tugeta kanisene tugekirwa kimata tukaringa kura aba cheuna nithi cheuna ndeje dikimera abandi bosi tukathithirwa this time mumeru akaibanga mzuri inyera tugeta kwa munyoro kana kwa munyoro ngeza tugeta kwa president Ruto kana kwa munyoro miru ekarende nyombe emwe ibange gisiasa tutumba kutho the time twaringa kura mulima jugaitia tugeta kuromba twarite mbe turumye kanini miru twatwira gutumira tanyama ya rukya kiro this time nya tukerekera ndeu kwa munyoro karere kwa Ruto miru aikaibanga twari nyumota mugamba jwai jwantigiri nkethiria promises ile mo president yatwete na naete Kenya yonde imwitio kinyarika mustire Kenyans in Kenya 75% Bantus 25% kusaiti na Nelots hote kara Bantu iri this time utuma endero to withdraw ki Bantu linjo nyareri taka nara kwa nimwara kwa natembea Western kuna kazi inafanyika vile ukienda Kisii hapa wikio kona no bakuringa abantu sine kuringa kuyo muntu ori ona era tyo kuringa kugatite inguge no ntukimwito tegera kemwe twatekena national government ujumbe okompende tamono ka salede zuni unaona nara baleta baka karakta nini hiji matatu pawaso kila kitu lakini wejanja pali bantu usiko tunapewa 500 tunaruza mawe John tunaenda nyuma tafadhali. Don't you think maybe ibatu tukuthwania mbona irana ni akuoni siasa cia ukabila tukathwani maybe ibatu twe Mount Kenya ito sideline ito ni president nonto okay gutegera na gwite kindiguru yonde kuro project utino irendelea lakini tuonere Professor Kithero Kindukia atumire na uga thirikari ketari ambecha but now thirikari ina mbecha ni tutite gukiri na ndi mirandi ira yonde twaindiite wa Kenya atotomye ukiri yonde kindiguru yonde don't you think itobatire maybe kubanenkera that time tukona uma kethira by the time tukinya 2027 bakethira beko ujuri mirandi ira yonde bagwirite no tubaragwire ndi baronere mbecha dai okay ande mushuri kilo gwangu muno na ndi kidikisa Fredo mai na ugire mbesha serikali tena mbesha lakini tuwategera na hiji serikali ile kona pesa na no monka bitire mwananchi yokahinda
ngugi indi undi Mumiru okuma Meru County ndi musiasa kuma Central Imenti uningetikiria thirikari na mbesha ndatagera 300 million ndacia na Marian University ikweja ciambiria gwita ngugi ngetikiria thirikari na mbesha ndona 20 million itigere ciaja mukira TTI ni gwita ngugi ngetikiria thirikari na mbesha ndona mukiria ya national government nini national politics au ngetikiria ina mbesha nontu kuma tutega tukona thirikari ure kuthithia side ingi tiguo tuthithiria ara na irotiri ino mirandi kugitata ikwenderera kimwe betera ndio Kapsaret amalize Kapsaret ndurone sundi uraya na biria kenda mbetikia thirikari ni gwitangu ina niendete Mumiru gwe Samuel Ruto inyatu ingwethie konsa moja Meru mbone ko wa mapawaso matatu machiri tuma ayongetikia Meru twithirikari ni tugwitirwa hii Kukintu kimondererwe bwana Mzalendo tuchoka kindani. Yes. Kuna MP Ndau State kinya weza a few weeks ago. Yes. Na mbirire urandani ugire no kuthiro trito ina thina. Yes. No kuthiro munene oku ina thina. Yes. Reason being MP ambirire ambira Ruto akieza akarungama akagwa nkabuthire ndamwe bilioni 10. Yes. Nkabuthiria ya betira rauga akaya na sijuta Antuberia nkabuthithiria ndoko gakoromona na milioni 300 ciage muthingati but yes kwatuka munene okwa atethingatira ntatoira cionthe njira ugwa ntawafanyia then ugatrima ruria arwarirwo utheri na kinyanto baraba naranthi utike bakona nonto munene nu atetira gwitata kuthingatira no could it be that maybe ne anene beto kinyabo bena thina bakura wita kuthingatira into bira turaye wakwatuka utike tukuona lakini muntu tukulauma nora wejira ragwa nkabwa lakini bako tanga kile kimbingu kya munene ndani amushokere kile kya munene ndio kwenda gucokeria Jerry uriye bigi politics siasa ni ndigiri igiri kwina ndigiri karamukaka na kwina ndigiri ebume bombo chiarwa kana siasa uciari nayo indamune ntu kimwe nyo ngana ronga kwa karamuka kwa kwira gwata wira gwakwa ukarego kathingata ndakwako na ndio rankugari anene betuli pamwe ba mami kirasini to baero nene to antu kure nyingi sana muntu achoka to mwakura akuwi nyingi aimbanga na ombarum horirwa ndawe mbarum isinda na sindano ni jeteka motora 2027 nonto kimwe utita kuruta iria te mbunge no ewe into arimo kuthinga ato nenkeroro kumba kuthinga ta ne onkuga na ndeto itekaniria atiri Njeri Mzalendo au clarify that Ruto ina thina ni ajumbe bena thina au clarify au ga 2027 package omuntu ajumbe baba te gwitangu ne onkuga atiri Njeri tutigane ari menya urita wakinyira Ruto wakinya kumure iboko ukaga iboko bio muurira ikyo gitumi ukona uni nkiuga nte kuona agenda ya baba kuga one term anga two term kintu kimwe kiranga clarify ni atiri Ruto teka ati underiva Ruto teka ati uthithura kuri na Ruto teka ati nganenie county cionthe sentimenti anchoke au kanintini ntonge kanintini tugachoka no kanintini Marian University mbet ya roberi ya yububundi kende enenkerwa mbesa ya mbirwa na yojolerwa munkira tha ya yububundi netre office ne yuchia president akubia nawe atonyekania alia president na mbete ichirekirwa na university ya Mariene ikambiria very soon gwakwa so mbete chiranenkanirwa no igerwe president William Ruto oria mutumana gitongecho igoro ethira mbechire aidiete akanenkana milioni egana ethe ichiejere chia ndere isiejere ile chia factory ile gwakwa itejere bata ugiri chiejere haya
industrial park ire na are ntumburi mbechi tanenkanirwe ite gwakwa haya la micho ndo kuoni gyakwa nari hakwira miaka wi mujumbe hari la mi flagship ya president eu kothi ya robbing ki munene sanda kumuti ate gwakirwa mbechi tenankaniri mpuro wa bure ate gwakirwa mbechi tenankaniri kire kirio aja bakuga anga kuboba kunenkero tractor na power so nambi njeri weta auchu atwambirie gi county mbere ngava na mutu mathai akeja constituency wandi ekware abotho guchikwa twika abotho guchi kire bakwenda kimbechire chiao kire bakwenda parenda mibira ichiko ikombe dhani intotabiu pakethero iwe bakwenda ogororo EMC wao batikwenda maendeleo jange barenda jau tobyo bagakurukirwa bagorirwe bagorirwo no kejo weja nukureta tinga bana so ne ataguka abara bangiri abakauga kwino ngabana kwendera gaikiria dhani na ichiko na ikombe ni gwita uke nyathirikari national mujumbe akenda kutethia antu bawe no ete agagita milioni nyegana ageta na ndeke era president amwira okuona uni ngugita ngugita milioni nyegana ito no ntu ito gwatanirite mbongere nya milioni ringe nyegana ngorere antu bako into bibia kumbe pakumbetia enete president ugaitamba checho chionde mubunge ugaita nusu no president itanu nusu no kuigwa no ntu no mujumbe akugea kiao na ntu bantura yawe so Ruto teka tundariva oni mbugere okaire ura moi imujumbe uri otikumba gwita guchwa into ki president na uma wale gwita kuira president antu bakube na thina atene menya bena thina akona biwa kunenkeretibo nganirwe ibyo nonto no kwithirwe kiri jim through igwo nenkeri nkurukie ebangi so no wethe ogo baku ibanganiri na ndeu ni othe ineri njeri na ugeta rutere ruru wa kwina ngavana okuro na gwita ngui mono geni nya ngavana kwina MP wera onwe wari chairman ekie chairman wa finance ki ya Jumbes ethiro no number 1 ki maendeleo kwa weskuru chiawe ira migo wikirwa ikabros dindi nyoro ikabros igwikirwa na maendeleo jawe evivia extra ure kubatiko kugitwa dindi nyoro ri abone nkiro mbeso ore mujumbe wa Saudimenti ate onenkero ugari njeri kira dindi nyoro akothithia ikiena kyo kia nenkeri agachiata akawatigaria inkai yake michara na twintoto kai iwinge chionde agetagie president amurira president akamongera kenda maendeleo chonekana so president na konderiva njeri na kirage kuthukia president William Samoei Ruto kana kirage gutuma wona kwina kamwero katithongi karuto ikwithirwa neberie mithikari nturi gitine na nebere gachagwa gitine na bamuturi barebere gite pagwatanira kikari kiantu bara bonde bebere na bara bature bare opposition so utiro maendeleo ja kuonekana za Ruto antu ba beka ja na nikira kwenda kwira Kenya ibatige gutega one term ibatige gutega second term ibatege mujumbe okugwekia gukurombera mujumbe okurereta president turene kuri emwira atia no ntware mujumbe okwara goromba dira president ezare go mwira untu utiki okona kinya twatega gachagua thai tukouga mero yonde nyanke mutuma ngavana thai akauma nyaki akatigo support government akauma ki government ageta gigachagua utikio gachagua na kyo kyo nenkera mutuma kwikyo utikio methikari tule na kyo nenkera mutuma uri akiwe na kyo nenkera mutuma iruto okay nande
akiuga bwana Mzalendo ri Gachagua arari Meru Yes. na reception yo turonera urera kari lakini wetaruterene rumwe ya Tigania East narombere kwithirwa akiface rejection inene sana. Do you think Antoba ibabatere at least kurekana thirikari karitangui then non to thai 2025 turi tuina 2026 then 2027 ikinye mwisho isho na tuambiririe mantu ya campaigns nata bakwirigira president akaritangui na ipo pamwekethere na inya akimama duare agiugira ija akimama rojo agiugira ija tukiolele opposition nini watanirite yonthe iyaka yonthe yiyite amwe ntikumenya the way forward nontu mwijira jura bejete amwe na bena biama mwanya ntikumenya kethira kabangite mimbi biama biu bionthe bigwatanire bite muntu umwe kana 2027 ikinyo kiama gikairita gite muntu ukyo mi hapo sijajua labda mniambie lakini nande do you think Antoba ni bakuita the wrong way like ibabatere kwa president kanya kithira kiritanguwe Okay. Kuria giaku ngagucukire puthongi muno nontu kwiria kwaria muno kuutha mantu sana unthima rimwe kaikia point iria batere mwana nchi umba kuita atia kuigwa ndataga Kenya Kwanza na rutaro na thirikari Gachagua na ba Mithika uturo tugetania bwega nontu kimwe fake promises icio ciambirie mbere tukurukia president wetu twendete nimetenda tutasema tutafanya wananchi wa kawaida ojurifiki ira jinsi ye jirariku ethuria mukenya aigwa kitata athuri na kingi kiathuria mukenya mono Gachagua kweberara uji Justin Muturi kwebera ariku kwebera uangi hiyo ito Mount Kenya region Antoba ibahathurire muno bakarata bagwita mutongerio ndiguru nkorone ciao no kakitha muntu gwaire nkure naro tuyite twaria umaja aria uma mumiru akwende kana kuthure gwire 98% ya miru itena imani na president nekigia imani na president twendete muno no ngaitiria miru ngugi promises iria abayete kenda ngugi menya gwitania bwega kingiaja kira ngutagira kenda witikia Antoji gwitite ungi na antu ibokarata bagwita Ruto nkorone no ngaiya kwireta muno nukuona Gachagua riari yite chwaja chuka eji mwera Tharaka-Nithi county na Meru county batu tigituki kima ejite Meru county hokinya chuka town aingiro njirene ero gakitata agatwariria abadithirio u anasikisa ground bamwira ni oturi nioi no turi no ntuthine era Tharaka-Nithi akuria no mumiru me isim antu bwa gitata ino bali abariria jankubu nandi akija nkubu tu brothers ugo bagito brothers na sisters utimonye mumiru na mweku tuikane tu weru ni aja andi shwaliri na mugeni mumiru ugaita rukurukite akeja arie yakurukira ja umirenderiku ambiye kurwa na maiga nkubu aura wana maiga kenda witika mumiru na ena imani na rintore ena imani na Gachagua barabageraga maiga bengirwe baraurwa na banjwa ina bariku abangi ku kimwe ikuonya Gachagua bena imani naye nawe bire yande ejengi ukona na kariene kamoya gwito kariene ya moi okinyo inyali to baskuru wena mwanki primary aciari beikiritiana bawe irio baba nenkairirio abamburokera njirene Gachagua arungama abariria bamura tuko na wewe bire Meru town aria tara kwa nyumura kwa mheshimiwa Mporo etani ariyirirwe muno indi wananchi betha bena imani naye urokwere wa Mzalendo akamenya mugeni tarudi ukurukite na nkwe rumero siasa romba kwethia kana rukoria etaborare none bichere karekererare lakini rembere uterebela Tigania East ina rigiridwe lakini tuona gun
tiawe kethira tiawe kaitiambithika ni cia wairo no na cia tiumiri na cia uranto bamwe batu batemangi bangi batu bauri na mithimbo bamwe ko bamaminya cibitari mwanka thai. What kind of leadership is that? Nontu ukiakwithirwa only I believe anene bethera na intel, right? Kinya baita kuntu bethera bena intel kuma nau na tangira ndikari. Of course no tibate manyantu bo kumenya na tangira ndikari. Ukiakwithirwa wi munene tutia kare oba munene tu kinya wo turari no ya account emiru. Ukiakwithirwa nwitite rutere fulani ukuigwa antu kwina thina na kutigwitikirika. Why don't you change your plans? Ni bibi atoma wita ona kiinya na kutuika nandi ni airendo antu baturetherekia antu bamametsibitari antu baringa ngwe. What kind of leadership is that? Okay, leadership ira idere kali. Leadership idere kali umbukita. Siasa umbukita. Na musiasa igita ndo ndethera ogiti i siasa. Musiasa okejo mwiro getira u kwina thina enda gwitira ariku atiga purugo na thina ni iriku neu kuna ndi gutegera inya goons iuci atumicita kutemanga antu utem te goons ciawe inya mzalendo kuona aja ukaini politician uko na wafuasi wako nenyo bera tindo mamio baka mama nenyo bera tara bagitata abageta bajijula no antwara inya be kwikaro karo uthirika ni dere ija ntako kwina ka problem. Yes. Ndio yuko na problem aliko. Lakini wako atuka mtu rore aja. Yesa. Alita takane kantu anenkerwe eja gundi cia barumia muntu 500 karinge ni kerere na hariku. Yuingia kunde kiondo aliko. Akunde kiondo. O tegera aja please. President yako omera nto beto ba Mount Kenya region. Mostly MPs. Okugwa. Muntu ali darakawe. Nungwata ojulia kia endeije twali uma cha rugugura na rombe kura mungiruma endeije ndakura ndawe mbarumu ishindano na mbarumu kenda 2027 chara ko muntu achindano yo muzalendo na ngote kibuto batera gwatera 2027 ndo hii nimenya antu bara kumia no wananchi baka kawaida no tu in fact ukiotegera nyando yo zari no na kuongea kuntu mwanya antu baka wenda no batiba umite yule ashaenda na gweta tiawe na hata akumbuki kuna watu wako hospitali huku. So I think the only thing we can do ni kuritana antu beto kinyendra mutongori pengine atawita bwega kana tukaritira ko batere nonto kinya twaro tutombo muita si tungonde hiyo 2027 na kura yako ndiuga njeri oni tukauga mbaruni anga yugurwa anga ki atongere bonde 2027 mbugire yugurwa ki mutongero rotitete ngugi na kingi nakio ankwenda kweberia kwa tuika kwina jumbe tuwe for example banengeri gantu ba chwantu otega antu kanenkaniri no te muntu wa muboraisi kirutererwa jumbe karwa thirikari kana rwa miru kuruwa gachagua tukoerano kirege akarikaga intura ja yenu yethiro ete kwenda mutongero eja kwangaratani antura yenu yaga maendo jara ja bati kuonekana ibo bamuingaira lakini gachagua iba kama tene na nguni inene yale umetali mbo ile thirikari kure na inkwenda kuria tango byothe bia security na arua kwa tuika iba harigiririe kawira mwangaza ba mukania in fact yale county commissioner wa Meru kwa tuika na kanirie metali mbo ere gwita na tongeretie kuraga wananchi neiba kuona ni irari kiga chagwa na bataboria neiba akanire gikawira mwangaza neiba akanire gimpuro aburi neiba akanire giatongere bangi nukuigwa niki batukarinya ba niki bati kwambire kugwata baba barare mitari mbwezi no ntukwina na besi bitari tha injeri niki batu bagwata akuba mwa ko didira favorism so batu turenda kuona sheria yajibikite kinteracho chonde na nteto engie kuwa gachagua ngana kwendwa Meru ngana kwendwa Mount Kenya ngana kwenda mbi gachagua no Mount Kenya wenka dentore no Mount Kenya wenka kanwe mu Meru aki
Gachagua eberwe twanenkero kindiki mumiru wetu mumiru Gachagua imwiko nontu giti atwira gikuri na second term kianenkerwo igitara Ruto kianenkerwo gikuri na ino ntu tukunenkerwo mwana wetu kithura kindiki twambire kumura tumumene No. tutibati umumena tubati ukaria mwana wetu kithure kindiki niki ino ntu ira wa mutejo guzero uri hakui inya twejo uri wongo tutitugwire uga nti kuona kindiki arenda kuumira market gukunda Gachai town akejo kunda mugutano Gachagua akenda okunda Gachai eto okunda na wa Munyoro market yawe na mbere okinyo Munyoro kabere yau ateja tikinyamiru so point ni atiri Ruto na ibathithirio ra kwagirite Gachagua kuma batunenkero mu Mount Kenya kithure kindiki na eu exchange of eu kugarurania utongeria gutethera kwina makosa kabisa na tunenkero kithure kindiki mumiru wonde ura we mumiru na mu Mount Kenya wonde tubati ukaria kindiki jeria ririko niki ino ntu kindiki imwana inya tu wetu Mount Kenya na Gachagua imwana wetu inya wa Mount Kenya na yetu tebati kumena kindiki twenda Gachagua katumena Gachagua twenda kindiki na nino ntu Gachagua arenda gutonia tumene kindiki tumwende tubati umena Gachagua tukenda kindiki niki ino ntu kindiki inya we no gutiurunka na netu nderivaira maendeleo bonge ni atirinjeri kwirikana Gachagua ngana arakabirwo erwa ariria antu banini bararunga kirwerwa arie ile ni ipindi bya siasa ni ipindi biria na ituje ipindi ule bya kitawa bagatwa ile batwira arakabirwo erwa arie hapana niki ateja ndege No tunakwenda kwa rianto. Ende takara arabangi te akinyau arungame ariria antu atwa area kara kabiro ararungikirwe ile ni pindi jeri no kuona ni pindi bakwaki na inyanto barabara mu kabere ri antu batanu bo kabera muntu antu batanu bo bangite tu ankoro kiemeri u antu kuona ko ya mugutano ni antu banga wa compare antu barabara umere na barabara umere president wa baringanisha utebaringanisha bawe baregera kumira na akiaraia riva aja mutindwa araia toi enyuma niki antu ba mutindwa batekwenda kwangara tanu na ndine hata tukerwa oanga no kabirwa akero ito twariri agwata gutwa antu bagwirwe kene bone kile kina maana kana kila mwananchi akwenda atekwenda one term kana two term na inyanjensi papa ukuona ba kiandamana kuba kuandamana pate kuandamana nonto Gachagua na pate kuandamana nonto bametheka aba kugeria kuthithia ure sheria ekuga parungame pathithie demonstration kurekebisha na mona araba kuona gutegweta mzuri atia for example watega jaiba uga finance bill ute muntu uteataia njeri na gwatwika president akuga kina kikionkwenda na atekorukia gitekorukirete kia jumbe gikorukua kabatere kuuro abatere guikwa MP bakona ibi batere kabite batere pagachoka bakejodithia public participations tesa so na ndi MP bamona bono nto batekwendithia public participation ya rali ikyo kona jensi bakiandamana na beta Ruto akona u pai baradithiro ra guteagirite aga council so manto ja moja ra jensi bakuthithia bonere ibakuthithia ucho na gukabua lakini tekatesi ya Gachagua na bamithika papa abakuiza kuangala tani otongere ba William Samoei Ruto na batumba. Patumba. Okay, thank you so much. Bwana Mzalendo, nonto Gachagua kuna kiuri kimonto bakuria atiri mantu chachonde akuga thai jara wita akira Meru nikio ntata atera Meru kana Meru bangiwe iniwe naragwita nikio ntata arage mantu jo mbere je ngwa gitini
Okay. Au achoke kuri ubo bongi mono kwere ndi mzalendo ndenda ko dhakibiria igitarira ja unpenda kwinjere ari alipo woro pombo kwira trikarure kari i system kule batere kwa iti tabega bururu kimwe uketha inanje kuendete mono no kunyiraku okaumaria wakuroku eja kuja kuja mega kairi ataja mega kairi kimwe ndaka chagua rari ku ija wengo twikane weruni kuna nanu mpenda kwaria uma ko mega shonoka ndaka chagua rari gitine atiraraia no tunaye na nyiro na inya wengo kuigwo gitine kiria tuthikaira siasa mono to siasa no chingitirie wengo atyo kwagaira jumbe ndoni penda kina abagerera njara tamo mustire ba Mount Kenyans penda kintu abagerera njara nontu nakugere mu meru gutojo no yaje gwite na kwenda ku university kwa mono rwende riku ndo dengi twategera tukona gantu kana ko ujukia alikio nara kwao athengeru mujumbe atekwenda muthikira na ni ndora ya shwali ri mtojuri nyatha ici bijite nado kwira mumeru mani nkwirire aja mumeru akithuganiria ndira araruma gantu muno atiraragia ari jana aja ndi mwatwira i sister na brother na cousin ilo nkwire okara mwambiri ara sister na brother ibagurana na bakagurana 2027 ngora mbara ya point ni tukagurana 2027 na tugekirwa kimata wona twekirwa kimata ya kuma kwa wa munyoro kirime kigaitia batu turirie kwiro nkwire mumiru uro gucieta mumiru this time atoka ibanga twetinde bena mo na tutitiamwe no ntukirima twekirwa kibanta kirime gaitia ndere gaitia murume tugatigwo gwa tuturaga au hau no ntukimwe twaina president wetu first president Jomo Kenyatta eja endete miru mono abagite kia finance kia minister angaine okiona atamera nto bawo timau okay toje winge moi twaina bakirugi na bangi toje kireito kibaki anengira kireito na mwiraria nona saudimenti one karo paradise no ntona kige president akaitemera kana kugitata tueje yeje ruto nuko nini ye hulu no tureti dabe inya wengwa uru wengwa tabu imono ginyo thongi mono o tuchuria njira cia mauri utibange barwite huru like my father eto general toyo aro o mau o mira kitha kene 1961 tumire tuna ndake kenda umai kitha kene bena bimungi itu twaririte huru twagainya single load ekunya Mount Kenya region ito tukona ntu bauna ndeba kuyotura sister na brothers iba twendete ende twekora kimata twagwithia nyama kiro kirime kakitata mumero akaithiganiria this time tuteta gwaka nyomba itha kaire thima meru bakwenda kunthikira bantegete ndi meru TV turi aka nyomba yetu tumenye yetu ni eriku tukwire au na twitiria ariku ethi ko munyoro isawa ethi ndege kwa kindeke isawa na atona nyomba tugetegere tukwatane turi tututura gwikaja ntu nguge miaka sister tatu tukwithuganiria na jumbe ubeto bakataba twithuganiria nene betu patiko taba kwithuganiria o akeja kya makiawe ojaga ende batumba kuingira nyomba amwe taura akuruba njuri balithia bakarende bakauma bari kintuki batware iro nkwire anene betu yesa tumbo yesa muntu akodharera ka indi nkwirira indi choke jo kaira ja ndani akiugaga turita toka muntu kure nyingi muno ngiri 27 muntu agaitie guru siringine akara aimbere ngana mbarum akorirwa ndawa ezinda ni mbarum ekure kwa ironda kura tuime choka 27 eto titengo kwanja ndetegera kona aya Kimero TV kiba ukenda mopeu okay
Thank you so much mene uwe baku. Ankwenda tuthikiri manto national. Kiuri kia muthia. Uri ruatire wenda ko kiuri nkuritie bwana Mzalendo kia Gen Z. Gen Z no kuona raboragi. Wegitara ndera para umera streetine kutiaga mtu ratotoro bwawe. Na Gen Z ba no bwa Kenya bakubirigira nibo future yo nontu at least dai batonkira bero batondiro manto gutondiro dai bautura bakauga hapana geta finance bill bakauga ina hii hatutaki. Do you think ibabati dai it's time for them to step back maybe at least nontu anto bautotoro baba ingi muno na the only people baba kubapenira ni aciari bana bara nantu bo at least bakauga nandikethira ni manto ni ruto totekwanda 2027 wacha tuingoje. Niko na kura yangu, niko na ID yangu, nitasema nayo. Boili number 1. Number 2, kwina kintu nani ombere kuwa gwatire Gen Z ba kinyabo iba utotethia yes. Twende tukwangiri. Ninkuiba by the way tukwangiri twende tukuija mutini. Kwa hivyo da iba utotethia lakini no tuna ndantu baba tena mtu bathingatira muno kinyegitari oko no bakiumizo na binambire what should be done? Non tuina freedom. Kenya tuina freedom of speech, tuina freedom of opinion. Ni tubatere mtu nabati kuhe opinion yewe. But now, freedom we ni kukara yaka ikuinyirwa kidogo. Urearia unakujiwa. Ukiandika mambo kwa mitandao unakujiwa. Imbiyo kudwani ya Gen Z kana mtu omu hivi ni batere kuthithwa. Tukimalizia mambo ya national. Okay, ibuwe kanjeri. Boambere, kiria Gen Z kiure kiu kia mbere. Gen Z babatere kugita atiri Njeri. Babatere kuerewa kutimutongeria mbere babatere kuerewa kutimutongeria nyomwe urungamani yabo. Na kinyethira ku urungamene noe kagita kare ogeta umizike tukauringiro na uwe kionje wiki vyako. Mwanasiasa akeja alingwe mbicha nawe utemuona kaire. Nukuona ugaturoriria aciari baku. Ucoke withirie bibingi nabyo utetera kabwirie tabukathithie. Yani kwina ntubende ne Gen Z Njeri pakurea pakanyira pakarabwega pakethwa bemethene babu boende bwe maandamano ni Urenda kumbira bate kumara kibongo. Bau bate kumara. Kibongo. Gen Z bate kumara kibongo like bate insight imi. Ndiuga atiri Njeri. Gen Z barabare bauma. Gen Z baraba umere gitare finance bill. Iri nyani ngo indare mpumaleta indare kithake indare kienine. Nukuigwa? Ino ntonani ndaumare nuntu indene no yoga kuja kura mwana yi. Na president na meberi. Nukuigwa? Gen Z babange nabo. Ukona gwa anto gwatonya ka ukona nyamiru gwatonya siasa. Of course kwina investors bara batonyera rungu beneficiaries bara bakwendo ku benefit through ndo ayi kuonekana ndo aiku. Na ndiki Gen Z baba kireba kurigwa abo rigo kwina ntu bara bagutetheka imanto za bakuthithia. Na betega bakona je kabotethia Kenya lakini abakoreria family ciao na utemukenyi nyomo botethia. Nukuigwa? Bereria family ciao pakenye nginto bia nto bao kabia Kenya na finally kwatwika resort ni anto kureraki. So kira mpombo bera ibethe baize kindene ya maandamano jabo thithia kwina bara bakarinde guru bakubabanga bonya bate kuona maandamano ne bobo karinde go babanga kinyako kejobua ibo bakabua ti baba nukuigwa. So iberewe kabo tumiro bodhoku iba karinde guru iba unenkunyu iba tigane anthi nikare orega akara buga tutadhuranire Njeri kwera uga atiri kama mbaya
mbaya itwathurire Ruto na tamu wewe ni ya miaka 5 gwatuika na agaita ngwika atita mwananchi nuo kauga maandamano bwita buragana ka bwithia buthukangia utonga bo muntu ungi kana gantu ka muntu ungi kare achwite iu tio guchwa maendeleo za thithika ndene ntureni njeri so na ndikira kibatero thithika munjensi wonde abatero kuna nkunyuchia watiga na maandamano agetanja akambire gwita ngui ciawe agatetheka we kiwe aitethetia njara ciao no tunyote ngwichiro cio andikana ndene Kenya right na thank you ibaka sana mutagerio Meru TV inkono time wetu ni training kwenda tuchokera ruterene rwa constituency yetu kwa hivyo tukomba kutha tukichoke break kidogo tukachokera kagita kati kurajo komba kuthiro kimaru kwa mitambone indi tanambira kuthiro gintumire SMS yeku 0748918991 arutero WhatsApp na kinyo ndio tutara Facebook Meru TV Kenya na kinyo ndio tutara YouTube Meru TV Digital ukomba kuthiro gintumire SMS yeku na kithira nkiwata kagita kati kuraya. Nwethiritwo gichwana aria ukagura mabati ya kuimba nyumba yaku na style kwenda Duralong Mabati Factory Limited toriaje ni ondobu waku nitwendagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana corrugated, Duralong Roman Tile na magori ja kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya kuna rangi ya blue, charcoal grey ni ringi mbingi rowisi. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bya nyumba yeku. Nkoroki netukamataira ateja betu mabati Mwankamochi Duralong tore Isiolo barabareni ya kuerekera Isiolo Airport. Kumenya manto nkoroki toriongere bichine chieto kana toringere dimo kukurokera 0110-581-292. Duralong Mabati Factory Limited. Tested, approved and trusted. Dedea turataukirwa ni umwe wa endo betu netujuragwa ni kithiki kuringika konene hamwe na nkoji cia nkoro gwitikira wendibo mwathani Murungu hamwe na bo netwambairia kuibanga kubate aria muthia na rugendo do ndwambairia ja Cool Breeze Funeral Home ijineo mogenjeru Meru iria iri mwekano jo barabara Kirachene kilomita 3 wake kuma Meru National Polytechnic barabareni ya kuerekera na Nyuki. Cool Breeze Funeral Home nitojanaga utungata tabo gweka meri na kugeta postmortem na mareijeto neja kuguna mukojo waku tori na gontogo kunene na kotheru gwa gweka meri gari cha ukamata meri na kinyama thandoko netoboraidia na kumeria baria bataukirini endo bao na njira ya kubaridia mbere ya tuterothora na kirombero gietu tori na parking ya kongana restaurant na minimart aria ateja betu baurukaga beterete gutungatirwa kumenya manto nkoroki toriongera bichine chieto Kirachene Meru kana toringire thimo gukurokera namba iji 0798-715-653 ubichi chieto irugoragwa mathaa 24 Cool Breeze Funeral Home for services you can trust. Aniji no waraniri no bichichia Meru TV na Theri FM ukaigwa kuri nonto bote okugweria kuma kire programu ire igwetaruone na ndi no tume maoni yaku gukurokira email yetu eriani merutvcomplaincenter@gmail.com kana toringere thimo gukurokira 0114-190-962. Meru TV kionere mwanya.
mutegeri wa Meru TV tutanavira kwitha tukiaraniria tukomba kwitha tukimaka break kanina na ndi tukwenda kwitha tuchokera ndene account ya Meru tumbe kwitha tukiaraniria tuone kinya Meru niyo yetete atia tukwaria na shana muno tukuona kethira na arako titite mzuri tukuwa na arako titite mzuri na kutukua na ndi tukwenda kuona Meru kinya joe kari atia now that kinya yo mnethire twina mantu ya maingi sana twina governor mweru kinya twina governor wa Reo mbere kabere no na siasa ciawe so itukwenda kumenya kinya Meru ikari atia na kinya tongeri baba Meru tukuona bagita kiwa Munyoro nyabo itukwenda kuona kethira kuikioba ufaindi yake Meru kana no kaba tukitie rutere rwa opposition kana nimbiye jongwa igwita na mbere kwa hivyo karibu tete na mbere kwitha tukiaraniria no withro kendingira thimu namba ni 0748918901 na namba ugo kantumire SMS nya rutere rwa WhatsApp na rutere Facebook Meru TV Kenya kwamba kwithira nkiwata SMS yaku kwa hivyo tugita na mbere Meru tutiti nyuma in fact ntona Meru ikari ura kari thaa iringi yes then Meru matu tuthiritwe twi cool from kitambo ntona ina siasa irire thiritwe ina tio ringi mwaka ju but thaa ikuthiritwe kwina peace na ikuthiritwe kwina at least twina kamwerekera kidogo uwe dan inkomenya no ari rutere rurungi rumire ro mama no ari rutere ru koga turi bibi atumire uma no dan kana ka wonerero enerie kuraya ma wira wa Meru mume athongutha mbere ga empe karingwa koga turethra ko wonere ka empe karingwa mwa kuthongutha kana what happened but now twina governor mweru na mantutu iya kuona ni yakiri but ki babu kile maoni jenu in general Meru buriona Meru ikari atia bado tutite mzuri kana bando kinyatha itu change it ningi then maybe kuyopo kuona kuina kadina kidogo. Okay, bwambere ibwega njeri ni bwa mu Meru bwambere Meru ina thiri na Meru ni tete bwega okay na Meru thai kwina gokiri ni gokiri tonga tongere bamwe o bara benga bakale mo heal mapema no bopendelete na siasa Meru lakini Meru nebui okay watuika kwine gita njeri Meru ya nona mutongeria thai okay mutongerio ngavana mutumantu ethinki uni ngavana mutumantu ethinki ari munini wa kawira kagita ka ari munini wa kawira ndatwire mumenete muno nonto nanda mumenete uyerikana atije kwaria ndamumenete uyerikana meikwari na anga uyi mwigembe anga oitio enama anga oitina anga aumite na inte tuichiari ndeni yetu inya tuingwa tukiari siasa itwa mumena nandi ala ndo ayambiririe ya kawira na MCAs no twitari ndo kawira na mutuma mono yari aso kawira na MCAs ni onda menyere ntu ithinkia no na njeri itotrimene antu ithinkia gontu gokuingi mono michemanio akiareia na inyana inkiare ya michemanio na ere na ndego mutume muntu mwega okay na kagita karia kawira Mwangaza no ari ngavana ukumburia nkauga imbinda umire no kwatuika kuna mutongerio tari na interest ya Mumiru agunika imama okay na unda akaritie kawira Mwangaza jeria ririko in fact kwirore akinyite ndera Meru gwatuika kawira Mwangaza akengwa gitine kia ngavana Meru nkathama Meru ndakinyite au njeri wikira siasa nkorone ndari ndio ciekira nkorone nontu nwe ngavana kawiri ndategete ndono ugakuone kakonero no tuwaizi kawira jan Meru utwe unina ba kiongozi bo kuona na bamakarina ini ndari first born yo kawira kiongozi ambithiririe makarina kambithiririe na babangi bonde ba mugambi manyaraba atwarwire abo nonka twabasinda nonka beja rutere rwetu musarendo no akwire no nchoka ya chati ntamburangi no nchoka ya chati ntamburangi no wantetheia akawito mwana u imwana wakora no kuigwa nkindi fenda mwe koro igitare public participation anto batu mwenda no kuigwa
lakini thine kawiri gintu kimwe ukeja gwitoka owe kana ukeja gwita MCA everyone ndugetoka uga nandi ko support kawira kana ukeja gwita gwatuika uti siasa iri antu wandine na kawira Mwangaza uti maendeleo ona buru koro awe mono uti maendeleo kona kawira Mwangaza mbechi inye chiera wachi isia kugania once yani we nyana ingaira kwatuika wandi yenu ite kuona in fact onge ntokira ya tumire mpuma kwa kawira mbere ya kamera entera momiro kaire constituency yako ya bodo guchi west ndaturire kurira nkira kawira nkira ndaturire kuringa thimu na kuare mitandao nkiugo ora tuna maendeleo until ntukwira ndetirire ngarine na ngari ya konjirene chieto irankugo itokwinjirwa yaremera nerara njirene Naiwa kuringa thimu direct. Nini kuga. Ndauga acha kenda kawira Mwangaza at least nuje nuga ibodithiru a muntu uri amenya botothitheru at least yaringithwa gitate. Abodithira nonto no mukaria. So kawira Mwangaza ndamuringire thimu ri ambere ndagutwariria we ri ambere ndamurito mama nturetu ngora nkuthira nte kuona gwa kumira utema endeo tukuona kawira Mwangaza ambira tiga ndani anga Patrick Muthuri atereza anga chite chienama anga namuthitheria ateza until ntukwira ndakinyire antu ndera mama nandi na face ina nandi nonto nandi oni nyande na interest na antu beturi watwiko tikyo tukuona nyani ngakwebe na ilo ndamwebere mieri ina mberengwa na ndio mwebera kiumia kiu nkithiria ntuko ithatu MC wa bodo guchinu atonya no ki mama intobire byo menda kubetie kawira Mwangaza athithia iri ambiririe kuthithia kimwe tekathithia bionde imanuchu no kuigwa of yani in fact kinya thai kwina stadium ya Kithongo ambiririe aria kagita kare ari ya chamukua inkwaga inya stadium eu njire ya mocha direga hakwa na aria kaumira nonto stadium ere yatengeri milioni 8 no kuigwa kawira Mwangaza na arire itengeri milioni 8 stadium ere thai yathithiru akiri innovation gwako rangi na plaster milioni 4 chiathira ara kwari kugitwo njira yumire utiku kwagitwa utenjira yumiritio mocha rire yari yume cibitari ya Kithongo kende ya level 4 utenjira iri nyume yumba kumire so yakirwo kimiru so mantu za moja hizo ndaroja yo akawira Mwangaza na iro ndejere kithirikari mutuma ntwithinkia no ntwithinkia atinde chincha BQ ya stadium ya Kithongo ure hari lakini mbere stadium ya Kithongo rugurwa inkoromba ntwithinkia mbeje ori akariethera au niu yari thithwe then niu gitete atia ethithitwe no ntubatu tutekwenda ntwithinkia no athukua na imuntu mwega kabisa tutekwenda maendeleo jara ntwithinkia kuthithia sharu wajo na ara mashinani in fact ngugia kona ara mashinani thai ndimethoja thirikari ntwithinkia kendete kathukirwe kairi. Okay, thank you so much. Bwana Mzalendo kiaku na ore na miru tutetete Wile Nintendo takanya mono because time is money. Kimwe undari mufuasi wa kawira Mwangaza number 1 siasa za 2022 na mwezi siasa nene mono antumulaga imochoro kwa mukuru ndugu yetu kawira akoroka okuruka ambiria gutesa ngabano dipite ngabano we idinkia mutuma noe ithe twithinkia ari muchoro kwa kumanya na gitobu himanyara ya gitobu ejete meru twithinkia no mwankete ari muriungira ari muchoro no twamenya nire na ndenda mutuma na ndikuigwa gwitwa prison aretwa kwa ndipite ngabana utonya na arombekere gashuti kanjera tondu mbendeta mutuma solidarity na mutuma aitu kuendelea u kama nojo to no tua kugia kanyu muno no tua kwagana baba
Twana baba bathurire twikirie county assembly ibijana bibi akwa. True. Ataga kona bana na baba kambije kubatharau. Na baibo bamwikite ariku. No ntu kimwe jeri. Ukaraga kunyiria kurweku. Ikaruma muturi ne kurumire. Nima. Ara kunyiria nchamba ciawe. Na kirantu bamenana ni mbio. Mumiro gwantu bamenera kajugene. Kakwirwo turuma na gwa turuma. Ukwerwo nda kwira nate. Na itu kuendelea home. Miro ari na nde. Turumire kithakene. Urungu atuteja tona ngabano mwega. Na ukira murungu. Na antu benda mutunga wa Meru muno. No don't we Kenyans, civil servant, but antu bangi by the madara tantu ba prison. Urungu atuletera Solomon. Atutedia. Meru tuina ukiri. Mutuma no tuitira ngugi. Na inya wandi kwera ndi. Kimweshimiwa kwa Douglas Mutea. Ina ndi kuona gwitangu ibwega ndio njira ni rari mirwe ndona thirikare mutumani gwitai ngugi no tekerere neta karakara neta aranda indi kenda aromba thirikare yetu account assembly mutuma itware da 47 baba ari amwe 22 irere mama tafadhali antubau abatige kwaja 22 madharau no tugito gwatanirite indi gwatwika antu bara bare mama benya ndeji tafadhali bakomwa madharau bapatere kwitha bare amwe no ntukureta bakainya inyo ndeji lakini tafadhali ndaromba nene miru turenda ukiri MCA bethe bakaribu ega bururu na batige kwonia babange madharau tafadhali indi ngwitike bakumatiri bwire Mombasa antu ibararirie bagwatanira na miru tutebwega muno ndingiano ya karibu enyaka runga sentiment ya kwangu ngurwa mono akalikithia wendo bora bwetha na msarendo ko miru turi amwe ni tugwatanirite bwega. Okay, thank you so much. Kuna mtoro ikiti motion ijojo kweberia kawira Zibora ZDK. Yes. Nebererwe lakini ituonere tukuitiana thau kanyuma hatu kidogo ayetumirire ngina mbere complain akiwa thirikari mutuma bado itikurita ngwe urarerigirite ibwe bateri kurita. What can we make of that? No muntu no ikiri motion na jwa kuruka na jwenga kawira. Within 2 months, less than 2 months, agwiturike gaira kwambiri nwe kurumanga mutuma urira bangi bakiri we inya no kwaria thai. Imbio nyongo yomba kwithirwo ithina. Nanga gucokeria kiuria kiu. Ni ontu siasa. Professor Bachasi Bairin kuirire. Professor Karam. Na Professor Siari na siasa enda mume. Mamora na iterengu gendongi. Na mutuma mtura bata kutea ndene miru na nde. Mamora bata romokaleteri aliriko. Akoro amuria sipi nini kona shinda. Yondo shokerenda kwira atiri. Ukarea kunyiria kurwire yakwenja. Igakuria necokere mutu. Ko unande mamora kaigwa ikinyinjira ni gitata. Ni romi. Mamora na bata rokorwa bwega na menyoro bwega nontu. No tumito kiribwe jami mero na batere gutegero bwega murena batero kalia mamora na ndete kuna kiuri kwenda kuria ndani atachokeri kinyae kwerekana ndaririe ikwejire na rumors kuri na gite atagetete kinyari ragireta mantu ja jonde lakini mantu jo kwa tuka ja kurema igitara mutumaro tonya kitine Nade tubatere kuthithia kana tubatere kugora bantu bagwa siasa ni interest. Could it be that he might get emotion ye not that maybe nakona kawira na kuthithia mantu amathuku lakini nontu pengine kuibia kumenya kona afterwards. Ndio atwi as a Kenyans na leaders kintu kiragio tuma mantu ja thukai kwa so incredible. Ontu kimwe no gwete. Umucharene. Ogwe ndukwenda kuma umwari ucogwa tarangi no akoro etere tara mubira yuingira acangiria kana nenkerwa na ndita meu ni kura na batu muno
mumiro wanga uga atiri ange kirogwete ura ke maunu yako gesipiri ange kigwagwete otioge yi au ange jendere ngi wandi MK tona do kwa mumunta mungi 2027 kira kireo sipingo itikia kiure kiu gikari giakwa bwa mbere sipi muchore okwa na kimanto jaja kuga zipe anga gwikiria ndanga chiti chenama of course no twitikanire politics is all about interest na utumba korwa gwita kurima mundene urima mundene uga ukari mo ande utego expect guketha of course no go expect guketha lakini zipe utitenda zipe umuntu ura wenda yani athithe ya untu onora kumbokara yani ku taste the water. So zipe kire are akio just tuga taste the water aigwethira miro u gatumaga kuthira kakare oi kare oku so atari serious zipe atari serious buru ka testa yani yuro ukenda kuonethia thimu eku ni orere oinyo okona owi moyo so zipe teka ari na uburu na teka nkumutetera ka teka uga akwembikana mbiere lakini zipe kire ari akyo tu yari just a joke but gostua kuonia it's a bad joke nonto kisiasa no wambiri kantu kanini ukiona ya kanini ugake mwangi ora ni ure na gwira rume rwa siasa no ruethie na no ruorie yes but aja ki manto jazipe njeri zipe ki manto ukarika na bwega kurunga maria runene na umire yako so auga ou antu amiro barajukirie te ukwari atarungamire uga indi karungamire uga amiro barajukirie teu amina thate kwikiagite kana amina kwenda withia kire kirio zipe katista kenda kuigua tongeria bau bangi ni atabakari na ngichokera au kairi kana nkiaria mantone jau jatongeria ngambi siasa nambi mero otau my friend auga itena thina buru na inye MC bonde kwerekana kwina MC bagutengwa uti MC nyomo gutengwa nontu MC urembe expected ethirwa akieja wathina nkuruki na atu wewa no kwa abotho guchi nontu no ri last born no eteregi kawira ntuko mwisho no twara we machindano tu baire mpuma gitatha atonya otonya kwaguka no kuigua na lakini ukeja abo west in fact njira chia abo guchichirambiririe kwenjwa weja kienta ke stadium mutuma tarunguke no kienderete gwakwa weja sibitari ina ndawa ya kidongo yani ngugi chienderete ndene ya bodhuchi na nkiariri ya bodhuchi ndenda kuonia miru kaende alia nkiona na ya kintere chionde kwatuika gwakwa na ikuku ore moyo buru ikothithwa so that means ote muntu nyomo batikutho ekrema no tengwa no ntuna ndio kwatute atutengwa so miru ni buina ina thiri thank you so much rutero rwaku rwa sentiment tukuona buina mwanki yo siasa muno chocho tuonere speaker county assembly ya Bundi urokwenda giteke kia MP bakiumanira muno na MP ro rikuga ikire mangushini na manto je umira kathumba kire siate uti yao imbi obura na kwenu babu nonto bukona ni butere sasa okay sentiment ne nkai cheupe kwironko gwete ka tugwetete tuga sentiment yote maendeleo mutongerio sentiment ya kwenda uthithia na gutikia kwenda uromba kana kuthithia mbechira akonenkero na njeri gukinya antu atongere bakaumira bakurererae
bakorerera antu bau gwatuika bate kuona mubariri na in fact muntu umwe wa umire para bainge be ku siasa bariuga twe ni gete ka to bureni tukabuthithiria lakini muntu umwe na umire na mbuga utiro wera wa call spend no kuigwa utongeria ojo gwetwa Ayubu Bundi aumire akuona sentiment ekore ekuthira agutega ona sentiment otera mire la miro ichi ikuikurukirite agutega ona sentiment kutene ene institution for example kutene technical inayo agutega ona yani gutega into sentiment yomba kuigwetera irio aumire amberia kukubiria sentiment mbere nya amua kuga akenda kuromba gitigiki ari MCA na iri akubirie areta mukiria technical no kuigwa azureta from tukwembere kirima ari mujumbe azurombera mbesa kithirikari national akubia nonkajo akinya ujo kinye chukinyite thai na nio the only institute ira tomba gwikumiria ndene sentiment achoka Ayubu Bundi onkwariria akubia kintu gigwitwa Mariene University iambiria kuma from the start monkera thai Mariene University kaitite kujura na nirarombero mbesa ya gitate yozura na Ayubu Bundi ojo friend rights ile chiekeri inyinge ndene sentiment ya Ayubu Bundi ochuete narika gitate narika uma nkethire keria kia Ayubu Bundi ojo ndwaye kirema na Ayubu Bundi njeri Ayubu Bundi ojo Dhaire president yaja kana munini weza ndene kichigo gya sentiment Ayubu Bundi no akiwe na kainya kakurungama kechochori kindi kiarari Kithongo akaromba no at least Kithongo nakyo kiakirwe KMTC mujumbe wetu no sentiment ya siasa ekujira Ayubu Bundi auga aromba president KMTC yako Kithongo mujumbe alirungamano akauga akera deputy president utemunda julio so tuambirio tuembesha tugure munda so nande ukethire nande ndowerereo mujumbe abati kuga utemunda ka abati kuga ankaeja na munda nago bakire so nande jeri ni okuithiria sentiment ndo akie sentiment irereo imujumbe ote maendelea kuthithia na Ayubu Bundi nwe echuma ya kadhithia kirima akarwa nai. Okay, thank you Dani. Bwana Mzalendo kuna ntu Dani uwa na kirima indari nwa toronti bwirire kaire some few weeks ago na inda moreti bioribi bia mukiria technical street light na mantu ja Mariene University. In fact Mheshimiwa nambirire wewe ngwa norombete mbecha ira kinya mwanka thai imaintain mukiria technical number 2 nambirire na document tionde na wantu kunyoro kwenda nari ngithimo aurie nontu we ena fact ena document Ayubu no na koroma akawa ininda retere but wo muitia document we na tia tikena tio no wina tio. Number 2 awa Mariene University no rombere mbecha nambira nyi milioni ya nei ira endelete wokwa only that siku note milioni ya but milioni kathumba ira siendelete gwaka nambira en evidence na street light pia akaniambia ndiye alieka so babu evo karia kariba sentiment boruga maybe Ayubu Bundi no retete kina nto maybe ibo support kana nonto maybe buena facts kana ibyo yongwere nonto Mheshimiwa nakwa we ena document tio ndira rombete atio mbesa uratiza urituma irona kila kitu. Okay, thank you very much. Ukiungo chokire wega muno kikuja the right time. Kwirire
Eri siasa ni ndigiri ijiri siasa ya karamu na siasa ya mbusiano Ayubu Bundu Solomon na mumenyera miaka 15 yedri na nkimenya Ayubu na meno ndo bakando na mekandamia niambirie gutoa turi abo guchia gatigati na kirombaga kitike mzie achoka imwendi kithomo o kija kithomo mono sentimenti todo tuli guru mono arobe na principles pa sentimenti bo ponde and masters kithomo gita sentimenti twamwa kitike MCA pindi biri bebakando ira twere na makandamia ijotha aitugutua tabakando ekwera ampere mpende ya nguru ke ngiri 20 nontu wa Ayubu Bundu Solomon amba bakando amekandania buruburu tutaga mtojo ure titie tona mtu na kwenda kuitabo guchithi nene sentiment na kwenda mbita nene Ayubu ndi akoroka kipindi kabiere atwitira nguguria ibatere kipindi ne kugabiere gwere mbenda kwalia uma komare rikonene terea ewingi gagitata igashonoka twambiririe mukiria TTI tuna Ayubu Bundu Solomon na ane 12 students tweta kwere jantu nja kenda twikia ana mukiria bomba kuthira kozio na endelea bwa gaburu na ngutegera tambashie mukiria ile jana mukiria TTI mbere Ayubu Bundu Solomon aitere mbeza cia okiondone kenda skuru ira yo nambas tuendelea mwaka na tukwalia mukiria TTI ina na ngiri nyanya dia ron to bauma ndo skuru ira mikairia ana kwaunande uranda tegera ntoaja muntu abatero kumagore muo te akwa andro ma wa ero adidi no tuendelea na Ayubu Solomon kidaga kera ya coffee chas kiadi 54 acres to the public participation ne kundi na iriere mariene kuiboba pingaga na kuiboba kwenda tuakitire kidaga kera 21 acres CS Amundi account secretary iya karer ke hale meranto amwe umenya muntu wa Ayubu Solomon mwendi anto aitere mbeza cia ngiri iteiti naende dena evidence yesio kenda to mutaiture ya mukiria ya Marian University kenda umakuma saviasi bejire ndio umwe naitwa ina anto baingi nenya muchoro yo kwa tutikite mwana nchamba itwari no ketha kene kiu kyo Marian ntukura savia ari kutugite baku la community Marian na turagwirwa no ndo wa Ayubu Solomon na muntu mbitire ndo murume nironda kwena ndigiri ijiri iwe unda kwirira na tombo tonya taitone te mzarendo kane kunjeri ukamegita ukoma na nusu esio na skuli ga kwaliku muntu na geretie na Ayubu ero ikiara kingi karangia mau kidogo no ndo mando ja Ayubu ki street rights igwe kura gweto nara ikweta Mariene Ruiga Baragu Kagoma wurinde mzarendo no to tije mukoje seiko naije mungeja paso naije mugambi Samuel Kabere Kangentu Butuma utem ndotie mzarendo ninde ya street rate ntomi mheshimiwa Ayubu na shiumbeta ke mushoro ndene dirikari ntendo mugwanda ndene mono na ndena evidence nyo chienda ile aiku siku hapa no to tije mukali wa bodho guchino sentiment arasti mileka imzarendo ureta nenyeneo ndena chie nyoka na kunengeria chiona kwigwa na ndian kuligara mono yetha ndian ndaligara mantu chakariene ndikuona MP okora mbendeta mono kirima na Ayubu mushoro ko mwendeta mono ndona bagana cheche sa maneno kuri antu amwe kirime tete kwa taruka karube we rumi rudithia ruwa kagena rwa gitanda kwika kaigwe to nare ko chiare se hivi na Ayubu na thurira mono ntu kwiruma se mukinjera no gitata Ayubu na riria kariene ntu kwira mantu chakawa na Ayubu atararumite gintu kya muntu inyake kinjirene ne yure very painful
na aria ruria na rwaruma kirima sana ni ankwire gintu kimwe okara na muntu nyombe emwe mukuru na mwekuru ukaigwa mwekuru atu utogota muno agwetha njira yakwana agwetha njira yai kirima no tegera kona mantu yate thongi na ndekwa thongi niki na irite gucie mwira mugongo na guchi ni Ayubu ni mungalite oneka mwania nyujo no ntumwai Ayubu anasema na anatenda. Ayubu arombere university Kariene ki president Uhuru Kenyatta ekirite shati ya Jubilee ndikana bwega university ni Nigeria ariko bo Ayubu ametenda poja ire ukiria poja thatu kinde kia charia Ayubu Budi Solomon aromba sub county twewe igiri twaje public participation St Mary Immaculate tiara katembe kwa father gichonge umakia go wandisho inya twakurukia uju turenda abo west iwewe sub county yao abo central mwanganje na kya gwiringanirwe CA no to population tuna sub county ngana itatu na twakurukia bwega na twangiri na twina nene bonde wetaba Nairobi twetera murume waringeme tworia murumeri munene wetu na agwakarire ata no ntukimwe kila kiundigere sana bije dambira amiru mana mbia sentiment umabura mureo aja South Menti tunakosa sekenda South Menti ina KMTC nene Aero National Polytechnic na chia metongo ya maneteri mwana mukiria nende subcounty ngana idatu Centrimenti inja subcounty to arombete nonge miaka imogwanja North Menti ina subcounty idatu ina KMTC Centrimenti nonge Tigania East ina KMTC subcounty nijiri nonge Igembe North ina rare subcounty nijiri twinya nonge na ndio tukuria atiri buri twachia regoro numbete ke sentiment ina sub county ijiri ndio kuria na ndita tafadhali ri bahatwiri sentiment atokuithuganiria bwega no nturi itutega tukona turi imundu turi. Okay, thank you. Ndani kwa haraka na tukula time wetu ni thirire na sekondi nkai kabisa mantu nani mzalendo aliya sub county Mheshimiwa ndamuriri kiurikio na mbera na sub county barombere sub county na sub county in the process ekwezanwa jomba kuthura gikinyira kariba Centrimenti na njira lami yorori kirini kuwa wengwa netikiri na mbera ni ma Centrimenti te lami ile ile kaikurukirite lakini ambira na rombete lami na kinyatio ikambiria gwikirwa by next month. Don't you think ibo criticize muntu mono na maybe is working under the carpet? Pwambere kire mari murongo ukigwa njeri maoni yako je maoni zako kire mari murongo na ndauga kire mai murongo na reverend wa kanisa ka independent ndauga murongo nduga capacity kali atire njeri aronga mera last time igitara Jubilee muchore okwaja imokozi au njire ekweta ya kinjo 2022 ya kinyete kirirami akaringiro kura yuma etando ene akinya 2022 ekinyare atwira aretere ndwene na korwa na mutongero rora thai nuje kirema na mbere tendo na President William Samoei Ruto ujo after agotegona atena agenda kwira nto 2027 boliatea no rona ya kiuga William Samoei Ruto na mupromise tegetikia kia interior niki ata uante toire bare President William Samoei Ruto kanisa ene kithaku niki atarika ina ya kende kire yari kithongo akujo twira batwi
Menyana ndi tha iro antu bakoromba gite no ntubu kono bakiwa inya kathuri naye we gite kia. Ende kiore ko ru atire njeri. Kire manguchine re. Mantu ja ko jo twira. I mantu jo theri. Abatero mea atotwira kamwe indiete thai onto intiri ete unenkanirwa. Etwira kaeri akaewa. So arendo tuonie President William Samoei Ruto imurongo na aregere kumwakire amupromisete akamugitata akamwegitare arere campaign. So ankwenda kuhakikishira Meru teka ugato kuonera kirima. In fact ndene Meru County mutongeri omwe ure witherwa ure wi muthao lakini kanywa imbi kanywa imureo ikirima po bangi bakuthithia lakini gwetwa sentiment utike tukuona uga wengo ata confirm ira tena lami miaka mugwanja ni ate arathithie tene so teka tukuonera kirima na teka kuikia kuthithia underground ko tikio no tikia kagita na ituizi murongo na akambi ageto uwetete mea tutumba tue tutina kainya kwa muita mbere 2027 ikinya indi 2027 kila mpombo mwira mtegete kamera ka na yeburu na leburu menya ukethribu 27 mantu za kaibanga ukethribu mutharite for the second term kako tuika ithai miaka iji tano bwa muchokeria atarita ngui kana menya kuna kitu usielewi kirima kirege akarere kirenjeri etire atwa miaka iri etano embere atwa iria atwira ni ura aretire ndwene na thirikari nene nukuona aturikio gutumiagire maendeleo atwira na ndi tumwitikie thaizi yani thai president akuma na thai Ruto uma Nairobi ageta kwa wenja yani Meru point embere arunga maira nja kwawe so agaturi na ndi thai bukuona yari janja gwakore na ibute kwe imbi bukuona je katokaga kairi o twamwitikia musarendo nukuona lakini kirema twe ukairi nandi kakejo twira nandi atokere athuka kairi okay nandi kake murongo okay thank you kwenda kualilia kidogo tu nataka manto ya stima kwenda kualilia kirima time naona inaisha ngoja ambarilie kidogo manto ne stima patin shot ki mujumbe kwa ili yetu ya bodo guchie katika hapo central na mitijirita mono no ntupo stima ukona tanto lewe kwa wara kumira kungwa kioriro tureje gwitwa kirigara turankuru kirigara ntura kioriro ntore uri ona umaira kuma stima ciekirwe ntore gwite stima ende atukuigwa na mato na ugaiti nwa wekira stima na nyamuzarendo kuona aja inyako akwa uthana stima na mujumbe ojo inda ndari muntu mbere kumuringa siasa na murite siasa machetho indi gwakwa imundu na ingwa stima na gwikira ona ora tumbo mwira kirima tutu mwitha buru muchoreo kwa inewe awo kaukia maguru aitira botho guchikugi inya kwaga ungi tuone gintu tajabo kira tumbo murikana turikana kirugi no toba karakta na ngari kitobu imanyana toba no officiere CDF akite woni gwaga legacy ira mujumbe okwa gatiga botho guchi tujo muringa ira no ndura ndona aja aibumbundi Solomon karokere tukaroko mwenja na karunya. Thank you Patricia. Okay. Poambere patin shot kwa kiri Amiru ampumba kuira Mumiru ito tukeja kwairua na kiama kana tuja kwairua ni antu tukira wanga kiama ki igia gututethia tukira wanga tonya kiamene giki ugakuruka akio tukira wanga igaitie inami ankonda kuira Mumiru na Mukenya wonde atiri 2027 otekia magikaringiro kura
kireka aringiro kura muntu individual na ingoge gategwo kwa tuika we mujumbe we expected gwichitha kabutine ga kiama fulani 2027 itusabu kwa tuika we mwana siasa otegetie kama fulani itusabu kire kireo kiama kie kuthiurungana kia Munyoro igite nau gikendi kiama kia igiba kendi sera bakuri kiama kia obale ure ogora achagui ibya korea gwichwera byawe na njewe itukare Amiru tukare Ndiguru tumenye Miru 2027 ote muntu inyo mo karingiro kura ekiame inonto bokiama kana nonto bowevu ekiama ukaringirwa we ndani sera chia kuendetie na bungi bo mwisho Miru County ngavana Mutuma na yewe kanya Miru County siasa isi kuendelea nara ibatige gwinkurundi Mutuma buru na inyakawira Mwangaza no kuigwithia mono bwana igoro ingo kuona wezete wetonya ukari uraia muchemanio kienda weja akikwirwa nga runga maukirie njara ito no chienekera karantumburi ukame wite oki wite biachara ile chia kuita na ala ntumburi ito ichi Meru wa utumba nonto 2027 utiri ote onu ambarotine so anto babonde kawira gwinsight narea tokosto wa kwambire naja na kawirongi bau bange bakwenda kura ito engavana Mutuma kanya anderivere mu Meru na inkwenda gwashwira Meru kwatwika kwina ngavana ukaewa miaka ukethena tamu izire na miaka iri imutuma kulingana na maendeleo jara gaita na ni 2027 inkeja mbere anto babo thogochini ata nkwenda nonto inyani ngwa ndeneu rinde ne kwanjeri nketobera 2027 indi thai ni gitare oreo aite ngugi atika igwatie indani wejere oreta siasa nikyo gitumi ntathithiria antwe ngugi thank you okay thank you so much Dan okay nani rema ankera Kenya bene imani tutikwenda siasa cha chuki tuna siasa cia ngwataniro au angi ndi mzalendo ndize za Kenya na mukasi wa Meru ndaringire kura cia kwa ithanda tandatu president yokwa Samuel Ruto ngamutarira makambi yawe 2027 gavana okwa makambi yawe kamutarira 2027 MP okwa ponde ngabatara makambi 2027 kwa unande kila nkenda kile Meru tafadhali uroije gitini eitire mwananchi ngugi kienda 2027 ya mutarira makambi yawe ya mujana ku mbiji achore bako bombo na TV ne bono na beje mzalendo lo safi imto ngana yo munene na munini na nto bengi betere tengo etonto hapa na hapa bengi bambira mzalendo lunga mageti shwa geti njani ngo wacha nisikize ngiraundi wacha nisikize ngiraundi siasa ni sera sio fitina kabisa thank you so much mtu wetu njeri ndejere kuja kwithira kama TV ni uthikiro inya na ali cioro yes na mutano rambirite uronete postite ka clip ambira wakinya na uore mongo kungweta manto jate thongoma so inya icioro ikame TV ni uthikirwa na ithikirwa Kenya na Mombasa inya Nairobi kinya iko kila mahali aki DSTV ndio inakuja sasa kwa DSTV. Then kuna mtu wetu Julius Murega kamera tuned from Nyeri town. Kuna mtu wetu Dennis Mwenda Siasi watching a humble child of God. Thank you so much. Adhur David akawa from Ikweta. Niko ndani salimia wageni sana mzalendo na ndani na akawa from Ikweta Kirema tuseme tu kweli pia yeye anafanya kazi 100%. So Ayubu Bud incoming MP ajiunge kuomba kura. Salimia MCA wangu Mutea na kazi Mutea na kazi or something then guys simu zimepigwa lakini time imetukata kile ya kombo uliangu chokenia kila yetu na makalina onea tukonea
Okay, sawa sawa. Hello. Hello. Hey. Ibona nganderi. Turari nao. Ni alivino muri kuma Githongo. Karibu sana. Ibona kira togo na watu no. Iko bato kejankado. No ndo wao wetu andani. Mwana mwenye nkuona neji tabwega. Ende mwere narombe uonge nkwa nti mwana mwenye. Ala kuona nkare ya kendani. Mantu ja mwari anda igwa ya teko igania keka ni waka na mantu jawe. Mantu ja keni ya Githongo. Ni kila kawera ka kizirite yo. Na tebwire teku kawera biga mantu ngeni na njire gwita mochale na ala kawera zirita kiani kizimi. Na ndebo unatiga kwaria. Neje tebwa gaga takula kiatene. Lakini muntu ungeo kuma na ugo gatembe. Akwaria kwagirite na iko gakire wena tayari kana ndani siasa. Na mantu jakire mana bundi. Antu bale muto gochire ya mbere wa mwangi. Kire make jana nezerete bange kuma papanja naro na bamudanya na bakirugi na bange. Ende mtu natiga liga zewe. Mtu naru atogeje otega kirema. Ngire ya kuma weto bugweta Githongo. Ngire uguteti kibiki weta nyanga alikia majani leke mainga chiengwa. Batu ngira yetu netukia kuma Githongo weta majeni. Na nitu gwire te kudio na tu tudia utwairi ya twanoga na nchigoi mutano cia to kanko mudura. Woni kuma itakerega kego umete ngwete kia na utwariria urongo mwanka me akethira. Okay. Na muntu ukwala dia uo sentiment. Kari ya umaende lakini wetu andani. Era ndani natike kwa riongo ndani no kwa gatuthukithia Githongo. Twamwonera mathikono jakoja uri muntu nyatirombe kura kuthugutia tene temkwena gatuthukithia kawira na gatuthukithia Githongo bia twagatuthukithia kwe. Ibwega sana mami, ibwega sana. Thank you. Bawi bakawira nande. Inkwenda chokeria etera inkwenda kwiro ukuklarify kaninti ya bantu na jakieni jeri kienda mukario Githongo atekone jeka mkuwana ri na thirikari ntuthinge kana kawira mwangaza kieni urege kari giatengeri milioni 8 kitengeri milioni 8 njeri milioni 8 ichiari chia gwaka nare gwatigiri kujura na kurekebisha nare kwathuki lakini ngugire thithiru embesi izi contractor one nkeru ikawira mwangaza athithiria akiri innovation na wakarangi na ndi nare kwari kurekebishwe kutarekebishwa na ndi goro indira kurukirite ndori ore o supervise ndamuria nontware unini ndari founder kieni kiu kawira ojuriria ndamuria nontware konene ni okwari gwitwe njira nonto kutenjerere kuthiurunka posibitare na bwanyuma ndamure gwa karate aranchokeria mbira thirikari ina mbesi nyingi thirikari mutuma igatenga cheyo ni irika gitau ithithio kubatere na ndiro ndorire atiri milioni 8 ri na ciatengi cia kuthithi nyau igaita ngugiriku. Okay, thank you so much. Mose kuma Rutero Lare akambira ngotea mzalendo no mwambie ako sawa. Then kuna mtu kuitwa Gatwiri akambira salimia Mose na ndani waambie tuko pamoja sana. Serikali tunaiangalia bado. Hivyo ega sana. Then kuna mtu kumbira mugeni Siogoro kurionania period hizi ya miaka 5 teka guti maendeleo yakathithika na period hizi ikeja Kenyanga utheri Kenya yonthe nontu kuma 2022 tutionete ni siasa nyingi njeri mboriria aishimio bau ina boatire iba kuona kethira siasa iga cool turitiro ngugi ira twathurire atongeria baba batuthithiria ta uria barombete kura kana campaign ikendelea kuma nande mwanka turinge kura kethira igeta riu igakinya kethira igita riu
rigakinya turi twinde tutonye campaign indi kura next year tugatara leaders baba bonde baberu Zakayo Mutwiri kuma ruterero mboroga bali bukona nini zina cool down bukona siasa cia cool down Chiokuru kuto wali yangu. Okay. Ano uliningiria mtu mmoja mwato akamaoni kama kidogo. Aki time director kwa imbira atuita rugone na ndi atuthirikiri no ndova time lakini nitawaita siku nyingine atumbe kuthira tukiaraniria. Thank you so much mutegerio Meru TV no tupa kuita nambere kuthira uri amona batu kumakagita kana twambiriria mwanka itomba kuthira tukinyira mudingo tikyo kugwa watongeri babaria na ukethro ntamba kuwate SMS tiaku kwa itingi isano ketha ntopa gusiwaka sia antoba inkoni batumete SMS nyingi sana lakini tomba kuthira nkiwata chionde but hiyo siku nyingine na kuahindi nitashika SMS zako na pia simu zako mwathani tena mbere kuthira akikutharimanga kwendera utuko buthongi na ngakwira ngithirikiria tora kwira antuko chionde igita ria kura ria kinya ukaringa kura na nkoro ringa kura na mathugania Peter Njeri wa Chiupe.